yehwe asisi sama po menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apane poma sibre na ye de amount Timo Deyi no sum saprentium es seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yahweh Awurade ene ne trene kane na dia ka nyina da wo de beka ye ho he no de kan ye ho medika ka cho se wo hwehwe Awurade ne trene kane a na wo de bibi ma wa a full package bibia ewom a wo hia enka ho ahokyere enka ho na enwoma ewom aye ne panko a dwumadie wo beto omra samonka sa na the nation sank of Alumba obetere ka ewo dwumadie we eso ohene yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia obetere ka Kokosachi Fletcher oye producer na chief executive producer ma dwumadie Kwantabisa Isaac yenya kwata so twamani na so hwa enna ye begina na woko MC a hoso so a Kevin Woyata wono ewo ho sa ena Azuka omunyina eboa madwumadie ekonkan pa sa ena gosu ni abrante no safo kantanka simpremu bema omunyina eka zugu fizie na ya ono so eboa emanyoma konkan pa na uko Sompa TV hoso so a ekoba jasi simpremu na watwide wafa ho nyina wode abone bo enunti na dawroma ene edi atwaguo ewo Sompa TV no so no ka kire wo bi omunyina aka ho ene eso David watia ne nachi okonkran manya ne tiese nyame atomu a wo betumi ababa beduru ha ochena enoti yesre nyankopon twedi ampon se wonfa na kontu honhom no enka no se de beya obetumi ababa beduru asomduem na wababa bo adwuma kama kofuro bofo mpa bema asuketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni Oforisuo funtum pa katachie srebia bontwe na atwetwe kodi awu ya twam yansa ne akosa menam tie atwam nam de Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so kansampia wo se kampian so do driver and the touchline ko a na menenam a ye ko akoyenim enu ada ye tabiri asem bi ato ya apon so ena ye toa so na enu ano na aye nisuo na aye awreho na akoyi owu asem ene se oyoba kunafo ene ne betwetwe nkomo sa na meka no efrise bema ni wuye no yenhu ni funu ena yenya na yie sa na yenya no so ensie no oni poster bia ekyese wawuo eno ti yene maame no ebetwetwe nkomo eno ada yene ne twetwe nkomo wose bema na gya no enkoda de wa kire so kura se last call papa no so eye so o magisika nkono eno so ya asem foforo kura eno ti ka kire obi no obi so ka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de abatu dwane no ano be den ano ebe se omna sam obi bia boko de Oforisuo be manyame adom na bena ya kwa no ya tie simu de na chese ya hwe achi kura bibia boko na ye nche ye tiefo ne ahwefo wo mo a de bia meka Oforisuo o se na program se adoso nti se wo ye program be se na se ubie phone line ye ne betima ye kwen na ebe ye no ye betimi de ubie phone line ame apon ni nyina ye nya ya hode nyame na hode Oforisuo no ma bi koso asantemamu a ese kroma fo mpanimfo ye kasa ese omuti ana ye kasa omuti bi na no na me call ye friend sen buokrom side o estate junction meba Oforisuo nyame nko a adewe ya kan me se wo mo nya na ntwie ya wo gya wo Oforisuo etie mu sase nkan sa ne tie kroma ese etimi ya ye dedodo nyame nko a se na nka me so a kam de kan ko nu na ntweni obi anka moy hu obi anka moy hu nom na mo be no mu twa kwam te obi anka mo enna na anu ye no ya se da ben eno so KTI ho eno so na ntwie obi anso nka mo na wo mu twa kwan mu na sabe o tie fo fancha me wo mu ne pete kwan mu Oforisuo be ma e je betra ho are han wo kromu a sa no man ho na sese bo ho ban oni se first ne ya wonkrofo bi a aponja na se bia nam gwane ya chezo ma ne ya chomo ko okay ayasama afọ adwuma ye beko kiyeme ni akwa di hon komo de nesi sanka bibia abako ya awrade ya de nko ache em se yibu sumi firima kabo sumi miensa pani ekodi bronya ani ekoto abasoso me ndi hede hiame ndi hede ne bebe bi onim faso pa bi ade bre bronya na na wani daso bronya na mani daso se me kuma kokko ba kwa we na me hu se awrade de ache no
ya na nyame pa na esia na ebe wudom so obo ade yankunya mekosan ezi ate owu ho ensema mekani kurum ha no wan ya bia me adwuma bia be yimedi ehemfo ka ho politicians ka ho ni ehinta bia basa na esia me eze bodamini into the economy nkobi mem for some modam me bodam me awo mi ze ma bodam engineer free na mbebo go ku ya me ani amra ya ene ma bi sei nyoma de e bi sei kurim sem na nhwi akwaku kan mani tua ya na ahomete uyi na nhwi free ma so obi disi Europe so tumfo esitu na ontotofo bi tete America edi atem na asante tumi asa na siansema meka no kuruma na medonya me ya dwe bebe yimadi ma prepare mo ama na ezi nyam so ngode ezi atowo ti me bo no obo nza makrada na meba ene tie topic bi amfa ho dia no omko okay ya kwa nim enensem ofia ha ensem akase ewofia ha orofo ya futu sam no de ye yire ntimi mfi efri se was set ye did do noa ebre omanfo said ye beya omu betumi David Konkai David Okonkai yo Sompa TV on 10 to okoda ben am o kram se na hirawo ba wonzam ka na hirawo ana hirawo ko bede so ko da ka se bia hirawo nwe na bia wo ko na hu na che nso nwa jina wa wi de 7% nche na ko bede baby ya se so pray bad there awon wa won dem ne ya dwe na me chese awon nso tuto ya wa ba me ka se bia wo ko ya ja kwa ba bia di na we de na hire na awo do ko ya kwa nanim oko numa beduru no ahye ne hwe go yiri wa ya mchichi so be ya nanta se na no achi so ya chacha ewu go bo se wo ne batu ape no koso ne nsa kwata ya okay yentie ya futu sem wiase abrabo na ye bon obi ahia moa everybody need a support wiase asetra mo ye kokoya nim tempente kwa se obi abetumi akọ nanim na empo waye odefo no obi ahia moa na so no eduru baabi a de wo se wo boa no wonim se wo boa wo wonim de oba beyo wonim kunim de da wanimu wonim se de obesi akọ wanim wonim se de obesi ayi wo defo efri se de wonim to yetum ne gina kire pon so eno ti akokoba no sa no an de wo se wonim nsam wo bia wo boa wo no wonim de obetumi ayonu nti no na wo twetwe ne ho everybody need a support. Eno ti said ye wiase asetram asitie no eduru babia de wo fro no e wo se wo bi kana kire no otumi efro ko na nimu nanso so no eduru babia wanhwe ye de wo se wo boa wo no wonimu nkankro nimu ye die no nti no wo moa wo de biada Mame papa eduru baby no na esa akoda no ne maame afirim ne maame awu na ne maame nnuaba na wone ne tie no akoda no se de wosinimu ade no ene afasi se wo di ani onimade che ne ma no enu nti no akoda no na edene pa se empo wo kosuku kura no a yi chop money edition ni botrumu everybody need a support. Eduru baby no na Osei Aboagye akoda no na okokọ nkan na ne suku pon otimi ewie bie na nso so no onima de che ne manu nti no ye de ne kosua adwuma menka sa adwuma sua nye enanu ada social media no so akoda bi one na nenam so no na yasi ne fie eni bio na yasi ne maame ne papa ewu agya no nanso so no akoda no pem ko nanim onya scholarship bi wo Ghana ha no SHS akoda no twa no preko no yenhwe records wa akwakoye no UK abrochimemu everybody need a support it is akoda na kura na sia na wote no se nyankopon locate no se obi amfa ne moa bi amfa amwa no a enkankunim dia odi Ghana fo akodi wo nwoma suam e wo UK abrochimem no ke beda bem
Mam ye dwadie na wodie no sikasam no ewo fom e wo se ka wo fa bi boa wo e wo se ka wo na bi aboa wo na wukunu ena wo se ka no otimi boa wo pa no nanso so no ekosi sei everybody need the support be mani jaw wo koi semeno ka se be ma bi jaw ba bi ho jankoda gunu so a wo se ka be ma ne mo no otimi di pia ne ma no na dachi ankoma bi won be ya defo na bia men kan magya ho efri se ewiase abrabo na yepem koyanim no se be ma wa anwo kura no aduru ba bi enye news na wo ba de wa anwo a eduru ba bi na amanfo de won se trene so anontia moabai ena de krupo twedi ampon ba sayi adom woso be ma ne bani bi nanso aloko no moabai na ode masa wo ba no na watumi awo afa ne ho afa ne ba na watumi aturi bani bi. She needs a support to give birth. Asem America na nwumire obi de ne nsa numpa na wasem waketua bi etumi piano na otumi kwotena brochi mem nanso so no onya avisa no plane ticket kura wantumi anya bi. Everybody need the support. Orofo duru baby na ka betumi aye na wasaki ye pia o kakra bi nanso so no yase se ye kire wo ma hu a wanhwe ye obekwa akoji obi adwuma enu tie jawo jeje mu eto wasaworam. Eduru baby no na ni kwan sa brante no kwa afiase o. Eduru baby na wo se no kura sem bi etumi ebam. Eduru baby no na wo se yetumi ka no kura ni atwe brante no adi afirim efiri se kro no nyo na boye wanya support bia. Eno ti so dede bi etiemi a ewiase asetremu no wo bia hiamwa e wo se wo bia atumi nya support no otumi kokọ nanim nanso boafo ne hwan. Eno ti na nwumre me ka kire obi se won kana komanto ne yam na kuma wo ka to yam no kire se e wo se wo di wani to krupo twedi ampon so adan no bi na nwonwoma no kan adan no na sames no kan was be merciful to me, oh God, because of your constant love. Eno ti me ka cho bia se onipa tumi amwa wo a fo ni to krupo twedi ampon so won enim sentia wo bo wo no ti se nipa so won timi mwa wo a ene me ka cho se fo ni to basayi adom so na wono ene betumi aboa wo na ne mwa so no otobo wo a eyenhyire pi. Eno ti se nipa se bibinti ontumi mwa e ma ma ye odefo bibinti ontumi mwa e ma nya yafuru enwoba bibinti ontumi emwa e ma ompem enko wanimu a ene ma asem nyina ne se krupo twedi ampompa fo ni to ne so. You need the support. Eno ti na nwumire me ka kire o se enipa betumi apao akrupo twedi ampoba sayi adom de ontumi empower da biara da on enim sentia owo na se odo ba wiase. God created every mankind for a purpose and unti sentia nyankopon ebo ba wiase no sena ebebem se nipa di wonhwamo a krupo twedi ampon ontumi enu hwamo da biara da eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo. Everybody needs a support omna samoa. Oforisuo de kai beda nyankopon asede e kai no na ya da wo so asese ene enya bina ye de bedom afoforo. Mama nchia me amenwa owo Germany Kofi Osu nsutani de hye seche suta menwa nyankopon shan bebe owo na me nchia menwa akosi Anthony ono so wo US mem na amodru ene Cynthia ene awofrema chema dora chema pa amada so Ghana. Oforisuo bema numtuni a efre no adofo obonyum bi etete nyumpa mi sa chekakra Osei Aboagye se bi ehia mamwa nti se manye ya emwa na menya Osei Aboagye se bi ano ehia mamwa yeni haide de bi amaka se bi se o kasa bi se me ne me family enya ne de tete yen
tina de bia no wo hwe mu a ye di abeni no me ne me family enye culture because bloni beti maka se me ne me family se o ware bloni de se o maame eba besra mo abrochira se wo dwe se wo ba na wase belodo ntoma ne no mama wa wo boa because mo culture ne nkire sa ba ye ne ha se wa ware na wo maame ebesram na wo kwa eye be ma na oba no na sudi kese pa se ma se besram ntese se dai me ye masede enti me ne me family no wayen ovosu se nipa bebre japa ke so bobo a do striker pa e boni din ti se e betima kan ha ne din be pim se bi Asem Aboagye se wo hwa onu nko antimi twetwe from pole to pole enko hye go no anya striker o mu gina mu no players no mu gya obi na boa no e na o ye striker nti ababo de inyama mwa yankopon nipa obo mu bebrebe no emwa ka ho nti na obo nipa bebrebe ovoso se mwa ni wiase a kientimi mfa busua japade nkosi wane ma ba konko na ba konso ko na dwen se be edafom ne so oye ne no ma yi a efie pegya yamwa tablabo hyase no ya untimi nyimwa emfrim eka ho bi enne na ye penso no obi aka se me de minyame de a mawi o me ne mere ne mema tabi bra ni pa bre bebebe obi wo hono mu a ade bi a wo ye no onyamo anko onye ofosu onyamo anko onye ye nwan mo ba si bre yo mu chititu obi wo ho a ofosu nye ne pese obe sa emo ne ni wo nipa ba ko tim mabusua sori na busua so na man nipa no ekoduru baabi ehwe ni din kwakulumba woni na mo wo be ye bibi o enti ade e wo fie no we da hokwa mo me nhwe ne mfa nsia woni ma ne nko no mabu afoforo ampa tim ma fie ye de enti mo aye ena ye kasa ne ye ka de obi asabi wo tie ye na obetima boa obi ofoso boa kocha wo yifri manya ye ofoso ene to obi akonso amaye ana wa wuti obi wo ho a onko nsuo ma onya ohwe but wu na kam say so obo nipa kro ye ka obi beka se bia brabo de ene wa wen wampa ene wa na nso wan kasa wo kasa cha obi se ene wa no wo so obi na bo awo akwan bi so nipa nye na so twumu tan emwa de utimi bu obi a ene so etimi ma na yeye ofoso ye nyan mo abrochire sabi nipa ba ko ne obu a no na struggle ko yo na so atrase hu se bra me bre ye no me mma me nwia bi o te Ghana ha mentemi so meboa no etia na won so te ho na mmoa bi firi ba bi ba na so aso mu ye na mmoa timi manipa mpagya kokan awale yi ofosu hwe nipa me yesi nipa me no so emi ase ya kan sen awale ofosu be ma se wunya ekunupa ye kan nya de papa mu ne ye kan wunya kurupa nya yere pa ofosu abra boko wonim nipa kra no edumwe bia nkoa no wo hyedem na nkoa wo apartment na nkoa na hyewa ofosu woni gye nwie peye ese onye obi obeboa wo ade na fe ahomte ya hoho a fosu no waduru baabi na osusu se ebi kra na wasi no ma hata fie ofosu na nsu amuna eyamwa ti fafon kozua epacho nsu na muna ti mi no ma eyamwa emwa ne nkwa bata ne doso bebre enye se wanya sika nko nye se waye yie nko obi mu abia yemwa ane aditi wiase ofosu hwe mwa pa ane aditi wiase adwuma ye wo mu je obi adwuma brother Foster ko betim ne sika wi confirm untimi nye ne hui unni no enye na busu ani no ga ko hu ne siko betim dia ready wi confirm na yeah confirm na bebrebe ko oh so wo wi se nya confirm go wo wi just wo wi ko ofosu but what trust hu say no se me bie bibi FM station wo bia nya wa wo bia nya nko a untimi entimi me ye na ye tie betima ka se brother Foster mo anu wa boyen anokwasem wa boyen wo bia wo si fie kwa onya bi ko haye kura no so aboa wo
emonye fewura na nra e kan na asem ne bi na asem na meka nso aboa enti mo Oforisuo ene ye tia ne ye kan mo se ablabo ahyase bi ahia mo a mo bi mfa ne se ese me de manya me de Oforisuo me makasa asem we se obi oti wiase bia na wo twetwe nipa me de manya me de o mi nwa de ne ho kire no me de me ko dabi ya ne nye culture sa word ne se jai se me de manya me family dabi okay ya moa afofrofo na de was boa wo ma fru dua no ma sebe wo tia mango na abridi no se wo kotra na de wo wase no entia bon amango bunu emmono efom na moa eye nipa bia pakisika guo omoa wo bia so beja ba bia di ni nwan matabo e mo nwan eso omoa wo bia na obi adi ni sika enne ye ka ne ye kan se chewe se emoa ke adum ni ade ade mi omo kom history ni ade ade a masa emoa free ba wo ko ke adu ni shop a na o ye adwuma ono nko adwuma no ntimi nye but wo abo wo obi so po ano sa na tie to Oforisuo de me pese me kache nipa da sani bia se ye mie ye nsam nipa wo hwe na kora bu ha timi sa kora we mi so ni mu a abeboa amada chinchiri ma so wato mo ezo obi a ne se pop mesre ena futu semi ye mfanya futu sem kese pa na yemfa mo boy ho no obi wa boa na Oforisuo dachi bia mo bete so ababa me da se okay emwa no de ayo nenso so no nipa da sani se so boa wo a wan hwe yi oba be hero iti on shedemfi the nation's anchor ya ona wa futu sem no mu odu da odi bi banana de odi bi abapa sam na the topic we aba matchim ye mfi taduku na se ensem wo ho oje se ye mwani power bra otiase na enumi na me hye se oje ye buroni anko obo ama abrofo omo na wo da atima ene ntiase a ye kase ye bua nipa from nowhere buroni betima ba ha betu ni good driver ni keka wa driver no wa change in life musa driver ni na nanka ka keke no di buroni ko ha ba no wa sisi ni fie good no kura na ya connect no buroni ko timi so na niam nyina sa de chess a brantia nse wadi no kura mame na brantia life adane wo kurumo mantem ho na afo no nso abeka nipa ho nanso miami nua ye frɛ no yamsi ya wo tempeso aso hoi ubedi na tise galamse dila wa ye papa e boro so anso wato fufu na nyina mato nsa didi no asade e gina ba bia ka kire dodo se nyewe munyami angomo ani dio mu ndikapre na no ne bada hospital miana Ghana mwanya mwa yaw ye ka Ghana ni pe ni mu mwa si ye 100 ye 10 pe 10 ne ho na eno na ko kububo obi dini no omo etimi bie enuma ne mpokura na no ye komu ya omo so so ya de omo bie na ye nso ye adwuma na ya de ya meboa omo anko vision na mam owi a confirm we a oyembetu ubewu ntu de kan se wumi adwuma odi ni nyina ya adwuani ebekum sikane doso ti ubedi sen no awe sen na emfa wo nkwa da kamenam demo a wo sei ni padua ofri se wo ma na aduane ye de no na wo wiki ni padua no ya wontie muasem akopeja abana ne ya asem emu odura ye ka che bibini bi a wo tie ye se sa muansem no a ye ka no ma ye mfa nane agoro wo kura wutifie wutie no mebusa se wusi so wabo ani pasei fa ne se na awurade de wabra ba osi uwu na akọ nipa dodo se na gina wa ya so megasa menhia Oforisuo a overlumba de menhia no a eja mo no wo hene yire se nya sa nkofo na pie mabra bomu a enka ya onipa sei emuza sa agwoche no obi ahia mo obi ahia so obi support no but yen so musa ye ho se dodo se na ye hia mu ne ye kakra ye kura ye no yetima support omo one thing in life when nipa ye nnim wa abrabom ne se no matter who 50 pesos a ekura wo no etime boa wo bi a ono so hia 10 pesos so don't wait to get billions before you help someone yenim edo no what wo yetua ne ka 10 million na ohunu ne sebe bi obeso odu no iskani sua enso ne budget ento obi pe 1 million starting nsuo such as yeton baako pack ni nya 7 cities 7 cedi no to nya 1 million obetima to saa mako 12 ade atonton abobra say nipa no so wo nachi bo no hunu ne say menu ba bia me kom ye de kwati bibu awe ediana mwankom a ye die no ye de ka to do sani bia wo tie bia numre yi say si ye ka ne moade a wonso betima bo obi no matter wo hia ba me unika pra wo akurase wo garden wadu akontomire na no obi beti bi no dia na wo ka kire ni bakoro wo so mo ano no
na maame ne ba ni moja ena omo chance ope quick emoja ye nkwansu sa eni kontomre ni kosuya yoke no mfamfra ma akora ne nom obe survive obe recover ena oba uvie ona wuni won wo team yenu pe obe tese wate wo nkwansu sa no edie na wa wo se obi mua wo no ko ka kire za nipa no maame me do ho na wunyina wo bude mu gra se mamba no mafo obi ade na mode kɔ no ono so sese ne honam nso na kwankro ediskani bi woni fie o mabua no papa ni tiri mo odene na wo nso so de na aka kire obi edie na wo futuo no etiapo da wo futuo no tiapo na we na etiako na kokɔ so etisigadu ankonya so because futuo we ni mu oduru ne ya ka kye ye nyina ye hone se ye wo moa bi de boa obi ya ebia no ye kura ye honam nso ya kwankro ya kwatu ya nso ye di nanso obi pe wonum asam keke ato ne nkomom amana solve ofre watenhye ye de esio obi timi fro ni kunu ni na jai ofa me sre woni de gwa papa ni se de esitio menim se wo wona ne kasa de a obetuma me ya ka bom unya adaade se o kredi ejime freze be me na e o felum be ni na mta yeso 30 na me bo aba so na wifi ho te sei e de strategy atima solve ama no ana obi ni da bia wo ye busy e wo adwuma ya wo ye yimu enti obi so mo a ya me ka we de a kire se emoa enam ba bi bebre na no ma me bi frɛ me wo se ne betie me pa ba onim we ye no ma ye yiram we ne de he we no o se nipa no tie me ndu ka ne pia na wo ha no we no se wa mudi na ye ne de se we no o se me yenu nya ye se dia we no na se jo to so ndom se me yenu nen no ne nyina so se akoma edu yam bale sa ya o maame ne se dia na me nie me ba no me hwe ne kama o ko school kese ye kama o ka che me am first word am zema fani tu kwan so be house a peken du for so de ko e change life at once but before then me am sa na o ba no akasa ye musa o ye nuanom dodo wo sei ena ye adwuma we bi na o te obi house ya o be prison odua bebi wo ho na o de akọ obi mpote se maame ne se me obi bia bi mitumi hwe me ba ni yie no o be ye ne ho yie wo ho how na ye de ba no be to akone nya ye ka che wa wutie ne se oba na wa wo no hiam wansa no wa survive abrabo mu endi boa no na ja se papa wa ja na bo yire nko aso akura we be dia wo picture no a che wo line wo beko akura we no be jonki wo ko jeje be because we nya father atiatia father ka bi anim father tia ye ha ye ni aka kire ba se ja ne wo ye eno nko akura ye mo aka sie se woni ska no aka chense kwadwo ma fo adamfo me na mo so ye madamfo hia bibi aka kire me wonni bi wodi akorokoro kan se ma kire wo ba ye mo aka sie ye bibire mu adodo zei na no na me ra ho ehu buro ni ode ne ba go school na onim se ne ba ne time aso na pressure na ye friend njo be pake ni e ba ye so mu ye program bi njo be pon bi 2 hours time na ba pay da kem na ni ha but obeso o twen go ba bi o ko no go wuram pe ontimi ma me fa ne ba ni bi na me check bibini so ono so akofa ne ba free school na ka e ba no agya akora no hwe ne phone so chate na akora ego twa kwan mama ka abo no na no akora ye de ne ba unse yenya abibifo ni yenimua akura ya yetwi ni ma na ni fa hiye broni be ja ne ba wadi sa age se wo gotwa kwan e be da na asi we dey bibini di owo na di 2 years na went man go tonzu amre na mfaso ni uso edo no aba from me be cha de jai akone ho nketengete sa wo dey obosuma ne kwan mu wo ga go tonzu aba te se no na kire se ne ba no mfaso wo ne so se went man anya sa wa da paafo woni bibia wo so bibini ba wo oni mwa bia de boye mu bia tete hei ye ntuma go school anuru ba bia adwuma ya mfia nsu bi nso ne beda wo so wendia pe wo ye kohini ye bofu wentima mwa wa busunya ensemo mbe kan di wachie wa abrabom no wontimi ntu nan ba broni be boa ne ba saa de na koma ato ne ho saa akora ne nyiri wi ne culture saa kire ne se nya wo ba na ebe he ntitu abrabo so na ba ntu na abrabo so saa mwa ne ye ka se omomwa ye okay edi yaw ye akwa ma obi aka bi na bre na ye tie ye simwa mi dia na me am papa difo na ye bo awiemfo ba o ye difo kase pa o ja pekuru machia na machia adona nso ba bi obi a bra kwa kunni nu akodo ba afo nso omo America amwa na de e ba ne sa no se nkofo bi boa ya san ka adwuma ya ye de to bia petrol kura ho odi no to bia petrol kura ho odi ntino nyame nchira mo no anyom kase na ne okay abrotia Ofoso bema medase na menchia yetiefo ne ahwefo nyina na wo hwe enwom wo ma no ha aduonu ba ko a yenua ba bi fa so de kansam dodo na de kire ye wo se mema mani so a kire me po
Fana memoa firi beba memoa firi asafo Yehowa asuro ne asasi yafo mese mema mani suwa chire mepa fana memoa firi beba memoa firi asafo Yehowa asuro ne asafo hwefo so be made won tonko na wonano wono ene wasa bribia no oma wani so de kire no na o hwe Yeremia nwoma no aiti don so nchemu se enum hono no enso hono ka asem bi o ye me de pa wose eno menka obi a wode nipa aye nani da so ofoso be ma yete Ghana ha se nom ye bibimanfo anase bibremfo ya yete se enkoto ya kyese yegu enso mo ewa amna donko mo sa wo ye wadwen se o fra basura na wonua aso wo nan na o twen ono so pese wo sa ho sa wo hwe broni kromu a ba ko kwa ye piano na wakọ na ono akoyeye anase wo dip kan akọkọ enkoden na wa page na bia papa bi e wa ablabom na ne nansi ya obewo se wasebu nkompassion achi na wasai na ewe na edru ne so ntima memefa sa nipa kro no na ono so enkotoa so emeye ne de na ono so mo afoforo e wo fie basa ema blabo eho henha yen enipa ewom na ma asumdue eye nchefa ema ahoton so eye yen dia na so no ebibi my Ghana man wo nua kra wo ni free yefun kromo bala ye no wo kono no wo twe san wo hihye no na wo dwirigu na nka wagimi kra wontra won ye meka san ena wo hene yire na na sei ena wo hene na na sei ofo so na se wo mo na kwaku na sei da bi o ma won kwa wo nyini mu anasa wo nya ni monyam no nchen no eno nti abribia ne ya meka kire ni pada sani se ewo mo se wohia moa yese ansa na aboatati abetwa so ne ya na wonam baba so ewiase de so na beti ehu badwam no so ne ho ona enu ntini so obi boa wo ampempi na ne ya danase na emo boafo ne sanse ne ho ona nti no eto da bi nso so obi okrampa wa ye na adwen se enya ade obeboa mo abesan ne ho da wonu akwadru so wono politician wonu aba bebo nto asrasra we bi ka fufo ebi ka benko ebi ka bayi ye friend sen konkontani ade wo bakra no abeso obenkutemu wo fufo anu abeso me ball fo ye mobo mebunu no onya kodru ho wi a na sa babunu bi wo ho na ye betimi aboa no ama yetimi aso ne mu ama na basoro ada bi enkura no medi mpanyin so da bi e wose akokorafo na ene timidi mebunu no somrantie na wankasa no wo ho odi anko betimi aye wo bibi no enne abefo kwan yetimi yensesan ye de adwen yensesan ne yensan no innovation ya abaso ye betimi ya use technology dia ye da bi akokora no onim obefa obi asa han no anase obekasa me fa we se ono ne me secretary we me PA no oye adwuma ne nyina ma no ne ya twere ne ya de akoto ne ba brantia ne de wono ankasa betimi atwere na akokenkan so da bi we de befa nipa mienu enipa mienu so na ketua ba ne ya sa atena so ofoso be ma me ka che obi ase enfa ho nto nua so enfa ho nto papa so enfa ho nto onipa dasani bia so abrabomo masafo awrade nko anyi wani da so ofoso be ma me kai ha kakra bi na me de asi eya me de pa na se de Bible na da bia ne da no oboye kokono senka ye tie twa kronkron ne mu nsem na ka ya hya no so nipa nka ye hya da mle wa blabom enka ye fie ni ntu nipa so nsa ya da age ene ye mbre ekosi se bre ne be so no wadi ye hwa mo me ye sense from disappointment dodo na efie sisa ade no wase me boadru wa wase a me kura me nka yo wo ye nipa nti no hwe na twe ho afiri sa nipa kro no ho ofoso be making ka asem kakra bi e de afiri eye enwumoma no wo ha ene aduonu baako no eye me depa asem a wo ka no wo no me pesa me boso kakra bi na yetimi e de afiri wo na oka asem bi se wo se mema mani suma kire mepo ehi na memu afiri beba mienu no se memu afiri awrade osoro ne asase yefo no ore ma wo na nwatiri de wo hwe wo so no ontonko wo se hwe de wo hwe Israel so no ontonko na onenti no awrade ene wo hwefo awrade ene wankasa wo hwefo obehwe wo da ne denti no wo se wo ka che o se nsia no owiale hye wo
wia na se wosna na dwokra no enya ade a wo behu esumu ose awrade be hwe wo so bone nyina mu obehwe wo kra so medisi nwotwe no na magye mu ewo ho wose na obeye se edua a wate no ensuo no na ne hini tenten ekọ esuo etenetene ekọ esuo ho sa wodo ho to asafro so obete se dua esie so bonten ho wa ha lempo da biara da na meka kire wo se wiase so pesa wo kọ wanimu a eye nsiyo eye nketesie ene sa wankasa so bebo ho so na do ho ato awrade so do ho to awrade so I'm telling you chane beche enka ho da biara da enipa bebraye bia manasi wonye wode wo ho ato nyankopon so amo abla bonetimi asi wonye dia de nyankopon ye ne tetemre mu no enne woda so a eye adwuma sa susu no ochina so begu so aye adwuma nti no ema wo bi na da ye emfa ni sika kakra bi anase nanumu ne mra de to ne enada asem bi emedefe ye na wonfa ye entena ho emabre entimi nkonya ye nti no meka cho se bo ho so de obetimi aye no ye wo ablabom ne jade aka no manyankopon fo ni to no so no e no obehwew ama bibia si uye ofo so be mama me fama no nsi ase okay abrabono ehia mamoa o abrabono ehia emamoa o na krupo twedi ampon se obehira wo ama oso abayo defo a empempi ya na wode nam enipa so nanso so nipa ye na adwene se wo boa wo a wanhwe ye ubesan ne ho ubedi ye eno to ye na adwene se ommoa ekwa bia so orofo sa adwene no ye nyimfiri yetrim na ye moa nipa wo abra wo tiase na empo se nipa ye na adwene so obedu nhwam a ye fie ni ntukrupo twedi ampon so efiso ne nim senti a wo bo wo 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello Fuso Bema. Yeah. Price as we come on and you may come soon. Hey, Asebo Sompa for what the Asem Mpe. The first one a pound for what the Asem Mpe. Yasemwo. Nyamisha when you made your Modia Baokosu, and someone Moka and I make the for Pelumba Dianeso. You have yet your own one a bit media Buenipo. And yet there were Yaman of Busho and a bit media Buenipa. Fuso, when you do all my guest introduction, Miniani, Inibi, so there is also the Mumami. Okay. Madame Fuye, you watch them on the show, Buano. No, who come to get him now, bonfire, and whom you have to want or rather, mini away, Miss Rowe. You know, some idea now, how no mono, one mammy. Also, one and yet you when you're a man of Bishop and a bit maybe a bonifa. Okay, and what we were introduction, many I just sawi home papa. Hello. To go to my day. My Joe so Peters of moonlight. Onye ne ụmụ mmadụ ma na dadi yumba nke akọ mamo n'obodo dị adị na dị ọcha na emwano sala e di toyi nteke ye bo shi ni amo ono no wa fruit na wono sala da kutukuto no tendi anko ba na o sika dile o fro ne ka na o fro ni ma na o ye da pa jo da mpa jo ba to o mo so ko tu sala e ko so so ko tu ko na be ye ta she meant to go side in a way to know. Actually, so I have a phone call. Now, there is a phone call. We go to the guy. I'm not saying that about the things. So now we Africa and we should say, we're probably to no, okay, hello. My Joe Katachi, baby, I'm free. Yentio Katachi. Me bomb about papa. My TV station as you have about somebody educate. The bomb about I can't make kind of say, Obisi, Sompa, I'm going to put somewhere bread. I don't walk, I'm not going to do it. But see me. My TV station as you have on TV station. I'm going to do that. Okay, hello. Also, yay. The photo very many as you do for no key. Only a pump for Yanko Pon Sam, the photo monk, amen.
Amen. To say, me, to say, and young so put me on Kupon, I said that you know. I'm a dear. I had a mentality. Kasa that nipa akọba me yan sama to kasa etu bi enu me ba no e no to tumi ebi akire e se ama ye ti asem na ye ti doko awo ya som ye ti soronko enti enyi nipa na ye mutu na mo ni ti nyame na ye muta na ni ro mo sa mo ka se ndi na be se ni so o se odun tu fu bi obo ba ara 60 boys o se obra sa si yema mwa o ya mamu nkani bebre na omoy mu sia da bra obofo na enti de mo kan ribi de ko to djem ya ko pon se bebre wo Yesu Kristo djem ade fofo ni next time but to bra ni mani na da No, okay, hello. ni pe bia ishe mo Yay! Osei ayere Ahudi. ayere Ahudi. ayere Ahudi. ayere Ahudi. ayere Lele. Eja Teatro. Ai. Tobani fomo. Oba. Azaba mo famu asamu abeti. Shoplinga. Ko du sa bacho se no ye de. Ye me kokofu no. Kokofu no. Mo. Fa de wo cassette se de ki shata po. On the legend. On the legend. Oba no kana kuma nti se de ti bia kwanta bi sha. Be be fi afinu. Oba no ko se ni pe bi eyan. So be abusia pani bi ga se abusia pani se bi enya do. Yesu community aka. Na ya he bra pe bo han ko ma di he nya scholarship. One head down the chairman ako. Anu kwasem. No aka se bi no picture so far. Se bi gitu botom. O chese mu ina etia. Ana mi se bi wo. So e do bi na kasa no eye na mo to bi dia bushia. E de wo mama ti ni. Me se bi enya do. Se bi pronto dia wo kai na no bebre bra ba se bi dia da no kunfo. Na nka se do mu na mo fi ba bi ati na no. So what fast you baby, you baby, one. No more for your own shop. Okay, hello. Hello, Linty Fosso. Yeah. I was so Pizarro near me, do Kinkazu. Maton Kandada. I was so Adaro, my match, our match, our no pamphlet, and my son, we are much some petty, we are for near Tifuina. Now, of course, you not some of the Abeno. Sama, who ye pa. Sunshine. Pizarro call. Hello. Hello. Baby, I'm free din katachi. Okay, you. Yo, and maybe say Osei Aboagye and the mom. Dani den na mucha mate na afutu sema moto pan sese na sese udra fa dem pa chiro tinde bi yiki do bitinchi sese semno semno kakuma bitufu na kana ko shika mu no munya ko do bi dani den na mi ti da kasa na inipa achieve no. Okay. Yafa bakubi na yenkoko ye nim. Hello. Daddy Pacho, Nana wine you. No, okay, yentio. Kasa. Oforisuo. Mr. No kunie. Nana wine you. Ye ni poire modio. Nyasam kitu. Ye Mr. No kunio. Oforisuo be me. Ye. Na enano wahu niji sam kesiye pa. Fi say o stress no atade no wahu. Mo ametim dia bo anse ma men kanfo. Ebi ana mo ametim dia bo anti Oforisuo go ho aye fe. Na asema kwa me pese Sompa chiefo nyina nhyere nsone se. Me papa mo na samwa onne meka. Oforisuo onne meka. Ohina yire onne meka, ofarumo onne meka.
Sana me so me ne omo ka. Into with the sadness of Tima, and my brabo no walking to know. Of also, obi on monso na brabo or the nina as a open moi into one can train who and once my year can obi so nyoyani. Inti, I was any party as you say. Ya no obi ne woka wo so no bika. This obi bua wa pan ya moawa and once I beggar and once I was sere. Papa because me chere me so see so no. One funny Anthony Passo than GDBNS in the bottom. Just no make catching the baby as Ubia Nubia can to be our fine. Ubia Mwa, Coso Nato, Coanimo, Abrabomedasi. No, okay, I am for Freno and Franciana. Hello. Hello. Baby, I'm free. Baby, I'm free. No, okay, go so cry or post station hoba. Kabia, a posy for no, a ton, you know. Yes, a bit. A hurry. Yafa could be in front to apple. If I back into apple. Yes, some hello. My Joe, so when you. Yet you come travel so why I like you. The Martinelli made my pa mobile mangana. Now, and why I can't answer me, I said, no more to bow. Now, the enemy say, what ye? We never be here, Abrabum. By young gun, I needed before you one acquire say. Acquire so get Yedima. Now, for Guna, Salipano, over Yedima, and I'm with Shauka, one so why Yedima, and so Jessica. And only give you wouldn't say a what. When you say only Yedima, you and one say, what to walk? No, you that so be a new do for the view. No one catch us over wow, up to Jaw would walk up to see the view. Now, power, you know, come after 1 year, she and farmer, and only what Bob on the can once a month. Now, you walk, I done higher in a year. I just told you to be moved. No one say, Yaman, you and I do not, and you what about the Shaman coming. Okay, I had a door friend, and Bessie, and no tino. Said your Betsia Pemako when you know. Said your Bessia con Kaiwa Busium Honontino, a drew babia, and po Kaya just telephone call, card the number man friend of a big cranoa, and ka and what if remove by a man shebre SSI. Do one away yamwa, ukokumas a mountain so now okon crane. A kokura kesi ni mua dodo no na nyamwa wonam gare eduru bia ya na awreho ya na asefempa eno ntino ene masema meka chi odede bi se bua nipa wa bra wote ase ne yi akoma fa bua nipa emfa ho ne ne mo ade be ma no obepema ko nanim sene na se mo afiri mu ba no no so ko nanim ko yeyi a dabi no onso betumi atwenani aba behwawo ebi kura na wate atofom abra wo hia pagafo na otumi esonsa esawi mfutrum na osadu si mapoma so ye yo tetetu makato za bafo ye babbo ye ntabamu ye namsoro ye sai enamfom na asem checheche de akire anya asem ketwa na akoda na wawu no eno na ye meya no o wasema mama koma to wawu eno ti hwan na kwaji sika no na sika no kro omogege se omode fa amanfo nursing training no omofa police ni soldier no se sika no yemusa teacher ni no se sika no ewo hefa account bay ena negum abuata tia na mabamso ne twasuo okoto so krama usi pataso anyo no na furu yewu da sani ne man so adini si ho adwuma ko bia daworoma na Asem Mpe Nipa enwumere yenya bi na yede ebesomo no yako computer so gwedie emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05
444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Cinema no to tunu oba mi tini kura so wa wutu ayo senior me ade adank eba product ayama me ti de bia me na no mu no chef dank eba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso e mi sisi o and there was no problem there senior what see dank proke okay so wonu dank proke okay sisi ya ni na ebeja sa we dey nyame sha come on do back friend dank eba tonic muni ma biwo minimum pa na se na mtumi ndidi na na mtumi danso mi ni ebi no no o chale me taibo pa sa no see a dan fight to care na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me sia dan fight to care aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho sine fifi ti start to tell boy yeah Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara oni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244 017 556 ana 0266 593330 FDA adjebe die nkrato yi atu brekese ye duabon waso a ni dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye prekese nko nuaban ne nhaban bi ti se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prekese ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye precare natural powder cc nipadua na baako ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako ewo ne nsuhie yeti pani anwumre wobra wodidi awie obenya precare natural powder ato King's Walk Heba Nana Boache Heba ni Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mengs Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550 19 15-14 Precare natural powder eye aduane san ye duro FD ahwehwe sankrato emu agi atum okay ya ko yanim ten na ye hwe saa na nansen me ka kire matiefo nyina na enu ada ya tabiri asem bi de to ya proso na asem no asefem sam nya awro sem ewom no edika editie na ye nwua ba ofiritakwa ene ba enra na wo se asem no ye di bi she frigim na ye de ma amanfo ene efrise enra no na ye bre no enhyeda ma ensem no enkototen abrantie bi ana ye frɛ no bright na na safo ahwere ne nkwan yayaya ne maame ne mpon enete manim hey na woni teacher ni bi a enkane na wo kyra de ewo Anglican Secondary School ye frɛ no teacher ni no din no Robert Otua hene Robert Otua hene no mo so amoye protocol for mo mama for police ni soja enu ntino nana bright ne yonko pa ne Otua hene no a ofa no yonko wo kepkosuo edin de kosi ye omjiji sika no bi ema empokura brantie bi so efrɛ no Caleb na Caleb no so adamfo enso ene bright na nasafo no so wa simfusu so no so gigi sika ni bia no de ama bright na bright so e de ama Otua hene no kira de wo Anglican Secondary School e de be na asi akire ena yebehu asem no pomasi bre abrante Otua hene no asa bre no se wawu se wotiase se wadwane agya na yire ne ma no ye ne yire no betwetwe komo ye ne Caleb no so betwetwe komo enu akiri no abrante no ne last call wo ye wan ne frɛ no e ya asem kase e wa fidi kase we so
Ma me mo akwaba. Yeah, Oba pa udin de say. Me din de mami ekua. Mami ekua. Eno ye no din komo. Na eno a wo kan bi che wiase man nyina. Na ene se ne afei eno bi tie dwumadie nu a. Mesre se obebɔ no tofa. Na ya toa so ne ya kɔ so ahodo a ye no mo de betwetwe nkomo o dwumadie we so. Mami ekua firi hin na ba ye. Me fita kwa ba mi kro mi Cape Coast ape uska. Cape Coast ena wo firi. Ho na ngoma suya fiti ase. Ti Cape Coast no de metia na makoma atom yempa. Mame wakosam ne sen ya wo de beda Sompa Asem Mpe Nipa se yenko mo a. Makosam ne se me baba ma ofan bright. Robert to an fa no yonko. No che ne de. Se bright wan yankofu bi anam kromu obi pedo ko nursing training. Another police, another university. Nessa bright or the number no to ahina obetum waye na nipa na akọ na me yanko no so meba no so ne yanko friend Caleb o Asem Fosu na no so ball Caleb amane se Caleb ma fada mfu bi o kira de okuma sangle kan friend Robert otu ahene da mun komo na onye meji dey obi pedo ko nursing training police university obetum aboa no nti echi no Caleb bubo nkorfa amane mba bright so bubo nkorfa amane nti obenya nipa bebre kakra na Caleb no onya bipa meba no so pebi na wo frɛ Robert wenya nipa obaja ahen na Robert aka ebede akwa nursing trainer mejo 8,000 police 9,000 ebi kura oje 10,000 nti wonya sika no ana wadema Robert na Robert yebi beginning no yebi ana wadema my brother menyene na mi there me brother na me brother no Kumasi a to no Kumasi Anglican okoji na odekwa mu na Cape Coast car okota antre na meba no Sofia Apple ska koji na ode man krofo nti nyipa kakra na Robert ye no beje bright di there owo bi otumi yaman na cho so mu ye bi ma no fai Robert ye odi nkan ye bi nti echire de no na chade we hu de oye dwuma ebi kwa obotu waye ogigi scan calipos ogigi bi ni na ode ma bright ode to na account mu efide police no nurse no bibi enwa akodo sika so bright enya da akoto Robert na account mu scan we kodi no nti echire no na Caliponje bright ndi there sika na ojeje nu owo Robert ho kwas na sika wo Robert wa bedi nse odi nkan ye bi na wedi yensa nkan na Calipo fa kwan bi ado watchen Robert wato nsafe bright so Asem Fosu ono so mo ina wo ko police station nti hwehwem no hu de sika ni na wo Robert ho ti no wo pebi mo wo bebeli ne sika no waja atum de obetua o se na ebedi agine ma no che de sika ne betua international ne yonko na Asem Fosu man bi ndakra na metidin ofani Isa na ne yonko no so ofrani Mr Jenfi na naso kwabla boate na obejinu o ma Robert bail na Robert Kofi the more na Calip started off free one when you need to nkoma ti one day na nankasa na yer offer Calip do pa ne chaw asam no mo wesi no omo moda na wonchi Robert biu na wa obetua sika no pa ne chaw endo pa ne chawa da wa wo fofor onkwada nyame asimpo nsam de bebre na ye na no si pa na na maame na yera na maame no oye Robert na aso ono so chiado kan the same thing ni na chape ya ansa na naso no di agye mo fa no kwababo ate no ono so gifo na mede na wotene dem nti wo training na wonye Calip kasai na Calip ne senu audio no adama bright na bright is mati Calip no nkrofo no na wo pachaw de yenya abotan na meso de manu tumdo eni nya abotan e da na ye no so we nchale so nya abotan na naso no papa panyin na nti mefudwu no waje de wabotua na de nkaka nkra nti wona skane bedi wa yin kasa in case na say kakra wo benya aban na da asset won ebi awa agine 8,000 omo 4,000 kwa na de mo nkaka nkra betu etu ni me beji tu ya ntehwea me be fe
Robert da no ne phone do nkokra to friend yira last hour na asam Sata media ni abe no ama waje penny so waje penny na so no ho na obedi agiremi na waje penny na wankasa even at Robert na so besia no no voice wa na yesrop eja yesrop de nya ye betua ye di aginem ade ne yentua ebi mpo nsise ye di agyen yentua. Okay, sabre no omodi agiremu ye be Robert ma me pensu bi no ye basisi awate mizo drink eye ensambia odofo omanfo dodo na agi mizo na tum na mizo no oba no nyo nko an ba ye o de 5G miza kan ho se medical ka che wiase man nyina se snap wa ship wa de snap ba ye no eno an de bible e ba ye eno ti ship wa de mizo drink e ba ye no saa ship no ene de 5G miza enso eba adwa so aponto nya badi nto ne yiyo no nyina da yetumi de yo chi akokọ nam ka ho a wo de boss wa kama pa orofo to be good store ho ne tonte so mfa so na ne dudrom opebi ato a manager Daniel ewo 21st clinic ehwan overseas become supermarket abawa sister se wa no manje post office wa Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University Abuakwa abenya biato sana na Sachi Enterprise ewa safo abinchi oni VIP car park no ena hwe ni mu kwa chiri company limited ewa poemantamu East Region Mizu 5G miza ubenya biato pa KF Kinju Enterprise also am heya wane so aminum hotel no ene di enhwani mu opama ngwa brosana se yenkone nkotomizu ene 5G miza ne yemfa eni adwuma ebebo pa clinic of the moment yo ko 21st clinic free Europe ba yenche yo ye free Europe ba yenche siatica kro ya so sisi ya fausrim ona akokom ene kotu ase Europe ene Europe yeduru ho no 21st clinic abasobode ene din ayaje wo ho no enya asam ketwa abibiduro so ene di tu siatica yade no ase na 21st clinic se men kan kira wo se yare bibre bia de free trinwa no kosi una ase no otimitu ase o enya siatica yade no nko a eno ntini ye free Europe no sabre yababa bedru South Africa eno South Africa and as Sabre 21st clinic yadru na ye tu siatica yade no ase or for South Africa no opeso buku appointment ya 0244915116 0244915116 and na South Africa for emawi and na ye de eba waboboa no doorsteps pe and ye be tu siatica yade no ase na uba Ghana house so a Kumasi ya ehwa overseas oni afa radio na ba hom cancel quarters call junction oboase Accra obehu no dome market so nwane kwanza tachiman 21st kene kosinye mini 0540311311 0540311311 yanko 21st kene koi ne ko tusiatica yade na wase 3 herbal center du papa bi odi abadwa so eye 3 eco capsules coco master na me kamfo na me de ama coco eye yade bone papa na kwasi fro broni friend pass no koko brofu dino no de yade bia ne de bia no ekuni papa di ni panya edini pabro koko ka ho 3 koko capsules ene edi 2 koko no ase orofo koko no poma to koko no epoma to oja nan moja firi mu ba bema o mema yo beko form eno tebe kanfo 3 koko capsules koko master edi amana nwumre se no ene edi 2 koko ase enkoto koko aduro bia eno na me kanfo di amawo ene wo ba dia dance kama 3 koko capsules koko master obia wo the master o na master no ene hwan 3 koko capsules ena me kanfo nam di amawo kolinaka ba dani heba happy dank ubenya bi ewo ho na wato na de 2 koko na se 0546107107 0546107107 akwantu sem nyina ye express group to akwantu sem nyina ye express group to efrisa amanfo aso ye den ye bodawuro onfa bi na onfa nko express group ho wode beba akoma nkwanchenfo no etena nko no mo frusters Osei Aboagye ene agimisika mame maka chirom se wan hwe mepa mo asi from ho tie dia meka mo amenka sengu express group Canada UK US Australia Germany emfa na pesa oko ukosua de ana akoye adwuma express group ena tie ubehu wo mo kuma se ha
Accra Tema Isle Gontakwa di sunyane Tamale bebia ni eho Express Group omunye na wo odofo e ma men kasem akwantuo no ha manfo o mayo madwe so omontena Ghana ha enso ye be ma baby papa okwa obetumi de wafo play no no akwa akoye adwuma 0249000448 0249000448 Express Group ne ma enam dia ma no wo bo Herbal and Medical Research Center research no eyeme de papa o mfidie pa eno to do wurawura mfidie nim o do so na o miamiam ne ho ba bia yade ne wo ne ade du papa aka ho eye bibiduro so eno obo Herbal and Medical Research Center ori tu yade ase wo se ma me mo yade bia din efri se wo se wa ba magana fo ba me wiase o tu yade ase pa eye obo Herbal and Medical Research Center o de du papa bia badwa so eye odin Herbal betters usisi eye o ya ni nyina eko enam san ya de nyina eko sa duro we na broni ko to bia Ode Herbal betters obo Herbal ena di badwa so wo de preka se pada badwa so immune booster dropper mojawe anemia dropper ene yade ben betu ma ni paduan enkwamwo no ho be den no akwo tia yade no eye tie ye koto preka se pada ni bi ye hwehwe obo ni ehunu a na ye mfa ne ma no ebebo yi papa 0257472506 0257472506 obo Herbal and Medical Research Center odofo nsuo no toto ensuo no etoto ensuo a etoto no emanu ntongu na obi beka se kumase de ensuo to aya na hohoro na de ho na ne ko wakura ase pasa sibid na dro wate na asu benya bibia di na wanya bibia akura no a ubenya sika afrim kuyayo wokɔ America mamu akuyayo na ema adefo bi ewo ho na nanum akuyafo wo Ghana fo so wo sika na sika no munya hefa no munya free e OCP fertilizer emeboa wo mo akoni ansa nyina so OCP fertilizer amakuyafo nya sika papa na nanum akuyafo agia tum afrase no wo mo di OCP fertilizer do ye no kura di ho adanse se timi ma omu no ban no so doso emo te na bribra omunya sika pa orofo OCP na make am for dia ma o okọ agrochemical ho a wo se ope OCP fertilizer medua tomatoes medua nyadoa medua atoko omo be kirekirew se do be si asese agu ase no ebebo papa afi we de kuyayo ebeye de na manfo botom zo beye de ni nyina etwaje OCP fertilizer 0555909437 0345909437 ana 0345909433 0345909433 OCP fertilizer na me kamfo na me dia ma yemfa wentwa tomfantu apo na me home kakra golden duo what the family worship be abadwa so esiesie ma ho se medical guide we as man nyina say aduane de eda udi ye aduane udi na eda udi edi ubesu de tufa so na tum say amoa utimi tibi edi na sa family worship golden duo for the aba no ye de siesie ma ho ye de siesie ma japade no e ma himfie ho eno na ye de golden duo family worship siesie ho or for golden duo family worship by Ghana for agia tum ni nyina ne say Food and Drug Authority agia tum de bebiem orofo anopa fa bigu nsuom bohohoro ne ho enye anwumre wabafie na anukunu beda no bobi hohoro eye golden duo family wash and American from dem aloe vera no wom sana mint and lemon so wom jasmine wom lavender no so ewom a enye asem keto akora e golden duo and American from mediama no wo pe bi ato na wo kura no watu so emfaso ana so pe ba ko mienu bi ato a 0544198043 0544198043 a golden duo feminine wash e ma de siesie mo na omo ayuhwam na utimse bibia e konkai na e konkai ye kwakwa yanim ten e kekrede we ya Sompa Asem Mpe Nipa no wa dia santimaji atum no ena nwumire babia ye hu ma me se abrede na kyerese omo agya tum ya be no omo gitum ye be no efiri wo konde ne siye ofi wo na wo ma ne bail na e chopo bae no na asam no
oko free court Cape Post court na wo share time de kale pombla nti odi nkan ko 1 second one na wo share time no na busuafo na wo kwai wo so hwehwe kale Robert a wo hun abusuafo no na de bae so mo hwehwe Robert na o mu na court time aso na before that wo beka de wo hwe Robert wo hun September ya ye wo mi won fa Robert ne picture ne nto so na me hwehwe no say ya pass wo wu a Robert of friend me ba no ye di Cape Post afehye Saturday ye wie na me wo Cape na me ka cha me ba na o ma ye nkwata kwa kakra because obi enyi ho menye me ma me so ye kwata kwa nti ye nko nti emu na ma me se ma Robert afra me day sika na okopei police station na wo de kokoten sika wo bag mo de brain nti me ba no so ye na adwo na dam de on kwata kwa o twa no Robert Monday no Robert amba o friend na nsan kan Tuesday nti Wednesday no no friend me bo ma me de ma me friend Robert on phone o friend on fa ti be 3 days time no friend na year aja na vida na Robert kado oba ho by wamba sika no won so wa olecher ni wura no man pressure na na ye ne say me kro fifie no me hu no ya hwehwe na saa nti me ba no tia saa ya na wa friend nti bright unti Robert nka so unti otu ahin nka tipo na me hyehyem nti echa asam na waka dai echiri no baka dai wewu no efi ente hwe na ade anom huma bright akalipu na waka dai no Robert win na owo ma be 6 months yente asam no ho hwe ne yere ne mfre na so no so na so mpo de efra na ne buefu na me de ahame mu ye mu business na me ka ho moye me business am ka ho na se no tum no bufu da ma ti da was a time na kalipu ya kacha mde kacha bright the we hu Robert ne ye wo Instagram mo say the wo si o post no won saku na afo eja ba ya na menzi mu nko hobi mu nko WhatsApp me ne me hwe en nko fa da me be ka da na da ebi kura me se me brede bright wi ye ba be yin ade ba chi Friday mo we yin na ebi no ma ba me fie e wa api osika wane me bokun enti asem oya na ma oba no free mu me ba no pode e ka da ne de na wodan te da me na me kamia me gi loan vision fan for water kwa so wo mu be hwe eyi yo obeka Nana Safo bright Nana Safo 31 years de oya koda tinache sa asem ya na ma no free mu ho o so me se me pode minim me be wan yale da ku poda me na kasa Monday me 9 o'clock one child no from makuma mamuntu ifini de mu ofo erade jem na me kwa mo hospital that oba pa na wonya sure se e kana no mo da no na na kuma ntimi ena ma no wonya pressure na wanka de wonya pressure Sunday oba me nche wotakwa no se no fan ntilala health insurance wa ye bida nte hona na register na yi na card no ko hospital wanka de our pressure na mum report all the by the doctor and say I only didn't on pay the benefit I only didn't see bright in your pressure bright on the pressure eti asem ya no wo betumi aka che biasema nyina se sikasem ntia na ma wo bai free mu na me de mintim cheche de embra odi makuma no nemi ni ho te ne brother na chiriba no de no ko hospital Kalepu ahoma so no okay hello Kalepu mpom te say bibia boko de nyame adom panipa emre bia twam bright wo de be no bright Nana Safo ya madamfo na obetumi akire dwumadi a ekọọso na moya mo adwene se mo bagigi sika na mo abo manfo bi adwuma protocol no mako police o mako nurse o mako teacher training ene de keka ho na ekwan be na fa so a mo fiti sa business no ase ayo am say me da wase bright okay tem so my friend Robert Etwahin obwa nkofumoko police immigration ni other way it is kind of right to be some common no more madam me particularly or have the police ejuma nti e get check bright ndem there
offer Robert Simple conference call Robert and Jeff Ndo or yes on the Yuma or Tire Fancy obey. In Pakuno Fasa Sikasi and Sandra. In Oma me catch Madame Montu Kofana down from the trade money and Gofoni Junti, one and so onion Gofon one better come. Now you can hear the ma bright, not that in the Coma Robert. Robert in seconds can know a friend or do no more about your friend though. The kind of bright again on Ninsaka into your betting call with Juman. And the Spanish Queen almost 2 billion crown. Into Chama, a year, son. Now, a delay because such a timeline on the channel, a problem. Into I was confused, so I'm comforted by this our guy, no. That what the share there, we know, apart from the training cabin. Into a friend, oh, in the China, oh, make a faster house. Me say. It's over the many baby biting so because on through him, no man do that. Robert is fine him. Some of you need a brain so. Now, once another confirmed date can walk on. I mean, the waste can I back to what is on the back or the coin. Into my career. Medical study on Central Hospital COVID time, you know. Okay, yeah, COVID exams, Nadina. Oh, yeah, show them. We go to tell you what the sort of die. They didn't go to tell you, Macra, see, or the cop. And see, so they were not going to ma. Maybe we may call bright and so. Then they say, Robert, it's a son and on. Oh, in that China, you're pony in that China, I'm okay. It's like it's there. Let me trace you already. Now, I come from this kind of one. We tracing you come and go pick him. Must maybe on my wrong direction. On my direction, one or two. We twist your pocket, yes, a swami, that area. And see, through my investigation, I'm still cooking the video. I'm a picking on a magic for cock. One of them, no, Messi, it's a magic for cock, or we go to Fiana. Many, no, we get a police in Alexia, Yerko picking. Me and the call, what I'm the police station. Let the next day anybody ask it for. I think it's no man done. Let them in the quiet now on bathing for you. How about see for you? No, we won't pay for the something for in a chicken on the Okaka. Na oka se sika na won panifo be ho panifo mo wa ba mu ana because na before what been na Nasaki na former IGP edin obobo ye no edin obobo ye no o se wo he for sisu ma me rade no ma because the member of national report to police headquarters a police station there no but the obobo ni na was that docket Caleb way. Caleb. What have you? For a coin was what this kind of choir no more bem no si suba akoma me rade na mantini ye. You. O say Sikano. Tame ya kopeken no. Ojina crime officer ni Dako or I think for crime officer. No catching the Sikano. Also the choir. Or the call of the board number on that for me or would for me. Not a single one man, no man, I just leading up on which they knock there. No, I just say, not to be a sure, or a sure. Not the media, one need the call, no, I could thank for. It's only ready, one of the court, he didn't have a bono of the court. A chamber, 10 years ready of the college, not so is giving different information over there. So we're keeping the cost. No, never from the on court. Na we can no finance no once you can confuse giving panel on your truthful no one on your confuse the people are disturbing me and bright they said by me and then try again see I just think Pakunis can come on no you see any color no what that is no what on Chama oh yes sana oh you will not to buy on the Kasai ni ma audio potoya ni no names of no to open come something court nunca. That's what the second year at least on this calendar. No, that's the Shiami. Only a Jensi. Now, a one of my bill, Nasi, a Cobra Watting, Jensi. Now, Mr. Issa. We show police, I think for police station area, a hotel or nobody Shiami. Say, yes, and a man, because another threat to police headquarters there.
when you papa no. See, Wednesday, or you obey 500 million, 50,000 money. Now, as I'm going to say, you see, the sky video Wednesday, we is going on about now, the money did not come. No one granted them, or could or package this can be what granted the Lana. What the fast now, but what fast on, and the which has some more. And now, the orchestra died in the we no. What should get extra said? Now, one thing I can do. Now, say, only the money bill. I'm so, it's another man, because one of woman bill. Now, answer this answer, surety. Say, we push back here. You have to bring the person on board. A 10 year is a different thing altogether. Eti Caleb says, Siano. Yase sa teacher ni otu ahini wa firim obagi atum se papa no wa firim anaso otu kwan e de afri Ghana mema importo freedom film normal ogebi kama nefa naso no say no call e body no police headquarters that person should no say onye sa akot naso onye otu ahini no naso ne kede ninyanko gensi or see boxer no say papa oye otu ahini no be so no say number of no fi just no koi and as I could know boxer shout no or say papa no so you trying boxer what's in there on your body it's a why is Robert on your body so why is Robert oh you sir no they were just insulting you all sorts of things. Asem Iraq police headquarters. Anything if you call that police headquarters, a whole lot. Eti ususu se abampanifo a otu ahene bobo omudi no ena omudi na sie anase wono ana adwane efrise de wadwane nanim ba bi ote. Importer sana me jitu because at least in calculate na can never shafo no mbre ni. I do it oh say but no it's so different thing altogether. I have their spirit of all their conversation and everything. But Kumpa, need me on the two. Need me on no say. But we will look in the brother. It is Abre, Omo, I would do a mocha, would you a musicano, Gusu Hawana? What I say? One more, would you a musica, what the ma bright. Now, on also at the comma or two are hinning. Sabre, Omoda so a Gusu Hawa. What time, pa? What is a margin, pa? Na what to say wo ye no ya ye na yi ana wo hu ne poster e wo baabi poster da jona mi chom say kama police na so no see wo ko poster so body on your twine body dan na se ne kan say body ni ye o twine ni body na on so is say boxer shot ni twine ni boxer shot don't ka boxer shot one boxer shot you have in body no na wa just on your twine body dan na se ne kan so body ni o twine ni body Kana it was not a say body no what person never okay that the DNA on your trying body. Okay. Answer na obekọ no obagi atum say bright na nasafo yo yonko no kafo no ha na adwene na ma ni wu ya na. But say answer no be feel on the next side I think the Monday Wednesday no me friend na wan fa na me phone ni na sa o we do ketem so be too kwan o ketem tin sa me ko be network ngo ti me friend na wan fa 1 week time me friend how them me friend na on fa into me man message there nkomo ni di ni tin me friend on fa na there na ko one reply into time under and I do 12 o'clock 12 on them madam nya say 12 to 1 number next line they call you and get there the man must send one for no message there my so I think because we are discussing for and I just said on the phone in the night no data we do and sun in the morning I can't one kasa the one of from the CC in terms of what because we kasa 1 week ago it's one of a couple because I'm telling you one because we are fighting to get the purpose money for them. Eti ansa na obekọ no wotu ahena busuafo no de na abeka akere wo mo
answer na mekono jambe. I'm pleading with them. The man, they should not come forward. Now we should sit down and make the decision for the money payment. And so that whatever they should, we take it now. You take care of. They should come. Since it's because in the morning, time and do a time you wait on the pay. No one sending message in there. They don't give a fuck off. No one from the country house. Hello. What's in the wife from the country house? I say they don't give fuck of the issue. You understand some message no more. They don't give fuck of the issue. O tu ahene yire na kan sa asam no kire wo. Iko time, meti masaniamo. Who you hear that? Next time we see chame no kase. Ah send mama me producers na send it because me ne mama ne bedi nkomo. Wo se ba bia pa bia fa asam ne ko on fa ho. Iko time. Mesaniamo, you dey mesaniamo. Mesaniamo fisia. Okay, medase na this send Allah. Se papa no tiase. En wodi sika bre wo ba no wodi bi hwe ne ma no a asemu besi ne wa fidie we so efrise no ano ye ne di nkomo no ne nsem bi wo ho a ne nsisi so opa me frɛ na wo fa me pa o mo mfa me bokura ye afuba wo no ye ka asem no wo ka ne bɔkɔ no abranti na gigi sika ma wukunu no wo se ba bi opa bi on fa asem ne nko ho ne ekosem kwadu a se ne awusu bewu o no okay. Ya kwane no di for Samuel Prayer Council Center and twetwen komomra sisi ya. Ma me na sema kana ye ginja me pa. Ebi etisa. Pani pa bibia bokode. Nyameti ase. Eduru eblada se ya na eja kokɔ no aso manhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ejaba family house. Ɛhɔ na ensem bi eti sei no. What the bad now? What you from not talking? Adansi di no so koso. Adansi di koso. Esan say. So oba manhia ahemboboa no a. O hawa kɛseɛ amania kɛseɛ no ɛna odi for Samuel o somu na ɔtenete. Adansi koso manhia ahemboboa no ebro adwene ntiaseɛ so. Esan say de ɔno ɛka atɔ no so. Na abusua nyinaa apono na nani na baabia na a police for dinachi no be pie manhia ahemboboa no odi for Samuel asoye no odi for Samuel man code na okoye na adamfo a nani ne so no obetua ka ni nyina ama no. Oh good. Obetua ka ni nyina e di ama no. Dia wako awale na efinhie nwotwenie awo maye na asew etata no obepie manhia ahemboboa no ene onyem. So ho Oforisuo adansi a ekoso manhia ahemboboa no ebro adwene ntiase so de wono akwaje asase yentam da hon modi to koko wodi to gold na gold no wotu a no asesa ne tie nko a na woba manhia ahemboboa no abehye odi for Samuel na wakire ne de onkwaye no asase ne so na osi wosise sika bebre te sa gold no osisa gold osi ba so de ono oton ade na yento na bemobuo na oba manhia ahemboboa no abehye odi for Samuel na wakire de onkwaye na nipa asalai etuka eba wo haw ni amane eda wo so entrase ma oha ne nka wonto ho behye odi for Samuel 101 ifri juada kopem memenda manhia ahemboboa no Ejaba family house ehɔ na adanse akɛse koso ehɔ na abonyinfo ɛwo ehɔ na wona court asɛm atɔ wɔn so na wonya kamafo na asɛm na da hɔ mu mfihye bebre no ba manhia ahemboboa no behye odi for Samuel na wɔkɔ na asɛm no ye twa mu eti emma wo haw no amane na ɛda wo so no ɛntena wo so so ho minim maame bi a ofiri abu akwa ha no baaye yale ada no so ben mfihye bebro de wo hɔ onim woso onim ba bi a ɔmfa nkɔye obehye odi for Samuel ɛna ɔman akwankyerɛ no odi code no ɛto no so okoye na otwemiensa obai na yare no na tu ayira no tua otisuka na so obai no ye code man otua na chiri nanim kama no sa yare na eda no so no eka bi da busuan se yentu anya da no ho beto no eti na wode akina na niema nkoye no but obehye odi for Samuel no odi for Samuel etua na nim na chiri kama no na wo kire ne de onkoye afen ahoto aba oho eti se ohaw ni amane bi na da wo so amane a wodi chinchina odi for Samuel sesa o ma manhia ahemboboa no a onko ba bia o
dia wose mananti abre ma chinchina bre ma ya enye so ma manhia hemboboa no na me hia odifo samo 101 Oforisuo onye hwe onko ba bia esan say maami bia ono ne mamienu emamienu chese o hia emaye hu say yes obani nanso awale ema ono ana so nkra ne nsade wo ba manhia hemboboa no ene omienu nyina awale. Oh good. Eti sa woti wona sa yo ba ho ofe wo hia me emema momu se ope nanso awale bra be hwehwe de ekoso wo wachi ye was spiritual marriage ajibi mu abla bo aboso Oforisuo de bia ya me kan semwe mami ba manhia hemboboa no bo difo say papa sameti asole dem kura na spirit ni timi ba so ti asole dem na nani ka gusu kakra bi no na ni baba no so na ho ase wa asole dem ho no oba wo say papa mini ba bia me nkoye odifo Samuel trend de wonye okoye no sa de no to you say mem you akwanchereja manhia hemboboa no ejaba family house ya fiema ntu ho na adanse akese ekoso eti ba bibia la wo no tutumlika ebra kumase manhia ahemboboa no ejaba family house ho na adanse akese ekoso number is 0246 6671 7117 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 eye kumasi manhia ahemboboa no ejaba family house ehona jakokona so efri juada kopem memeda enchina da ebeye butubutu okay odifo Samuel tren na konya kasie mu na waye nkasasie mam entrance ma ade bi enka won hye ho okay ye obi wo ho no watrasie ye nyame beye abepim sabli o mo se nyame beye ba sa wantu anamo a ebeye din se nyame beye se yakopon onim se wo sole anopa ubedidi nanso ohwe so be sole akoye adwuma nsa no nya sika e de ato aduane adi eti be bia la wo no eye kumase manhia ahemboboa no ejaba family house eho ena ensankyereni anwonwade adanse ni nyina ekoso Oforisuo na osofo me de sa asem wedie menya kandao sanse papa bia na cancer afa ni nipadua nyina no eye madanse die kase odi for samo ho kire se ofri jama abrochimam esi kotoka no ena osan fa play besi kumase nano anifie no ho a ena e fa dropping eno ane manhia ahemboboa no na nyankopon ye ne ho nsankyere ne cancer ni nyina fi no abrofo na declare say ba bia ade na kwa akuduru enya de be nto amla fie no me wabusuafo afren say owu ho no player din betuma bane ade no nto amla fie nto no oba fie nyina no onumi so oba bewu na so God be so good say oba ya obeto mo no na mo so ne say ne beduru manhia ahemboboa no wo say nyankwa esate abrochima mu ebre ya odide nyame wotumi eti yale ne da wo so amane yale kwanko bre kumase manhia ahemboboa eyekuro ekuro de eye promise and no credit say 30 case wo manhia ahemboboa no eti bla be show di for Samuel 101 na wanyi wo ha no amane no efuru so na also edide ne bi se kana atọ so a bla odi for Samuel be kire de obeya sa kan be firi ho no akwantuo won na omakoso airport aba amezia ba omukọ ne refuse wo enne amanfo himo mayis adanse nko a enne adanse ba honom no na anu odene keke eni pensia omunyina obi ekuta no passport visa raba bomu den yan komensia ahemboboa no eye kumase menhia ehona jakoko na so omna Samuel Oforisuo be ma hona jakoko na so ampa na crack baby ajawo bia ye kira no samre make say shebabi ebo jam den di phone se na duane di eden paibo no aye ne se bibi no ko so akwanche de bia makase wan fam paibo anka ho a wo bo akwanche enya adwuma inti de peche kan nyina ne se Oforisuo o hwa ye kan enne na no me hwa yi bi obi a watu kwan ne maame ne papa te ase ne batu kwan
sebe adwuma wo pa ye kwa no eden ma no na no hwe omo wa bruchira sebe ebidida bonten obu wo hono ma hwe na brabo nya tikiti kran ko bɛsena twaba ni nyina ne no ma bi wo a enye kwa ofo so se ne ye ka asem bi se ye nwa ba men maami ne ba yasami bibia pressure ni maami ni papa ntine de akɔche no pressure enye bibia na ye pressure de kum nipa ewiase ankasa brabo no afrafra bronsam na ewuru wiase sese enti so so to na sade bia wo ye bia no wan fa ho akwankyere na so so betie nipa no a se wo to ha no wawu enoma bi nsi kwasa ti de bia betra na ye ka akwankyere se mo a emfa ni agro obi wo anko nya obekọ banadamfo bia bona so menko me ka cho dwumadie bia nipa bia wo ti wiase awudi bia no edwuma bia to no na reka kakra yusu adwen se menko a me pese me de amanfo akọ we kan me de me se meko unya sa no man eboa ye kan ya jade obu ho a ade na nka se kuta na ye wodia ba yeje wo ye ho hwinzu enye ye yaje so minimum obi a 7 po no aka na sika ato asase mako ba miensa ni nyia ni ba akoko enu na nsaka ye wabofom se to enye so easy o ton wa ye nto o tu kwan ya nkwa ovesa no munam du ye de be ma obi a nkwa ye mfa ma wo adano a adwendwen ti ye kasa kire o se obi bia wutie bia bomodin kom kumase manhia odifo samwa ho wo se wo kwa bomodin ato handkerchief white ne fabria code ne dawso no obema wa kwankyere kese a wankasa no disebo ne beba e de asem na ekoso uba bia ye krakrakrakrakrak oba bema oba ba samye de na koto asofo fechi ekure twa ne nan ensu sofo no kura de ne koto no kura wo hu ne da aya kwankyere keto abi bomodin to na mom kokumase manhia odifo Samuel ewiye brem ono ni nipa Nyankopon yi no ebra ye bo na baso e wo kwame nkroma mimi kobi nipa titu na sofo akese America broni fita ni free America member bo na baso se ni dwuma dia wo di enti eno nti wote ha ye ka sansem we aye wadwe kese ade nti na oba be se wasisuo usisuo be ma bia be se opa na okọ unso ade bia be ma ye akono bia wo bi ede nta there's a bema anani pe koto adwane o de ne se che na mo ne makono na wo so akono bia nyame de ama ade na oba ya be se sa o se bre wasase so na da so to se me nko ba bia da bi soro waka anya de bia ba bia wo kono wo kwa kwa se me kwai me kwa ma me kwa ko jami o because me che da bi odi for some wanya sorry to anamon papa yi adwuma adwada ko se memenda de no me nsakan na wo firi ho pomodin ko enye family bia fanantwie bia sefa ani do bia family bia da bi to anamoko di for some wo akwantuom wo nkwan kasa no mpani ane ne adwuma hu wana ne buafu o ga se ye kwa ba bia be dra bia ne atu enye kwa bomodin to anamoko di for some ho ye de number to bia bomodin frɛ number no wo de me se frɛ na ka wo ha wo kyerɛ no na do obehu se Nyankopon tumi na tumi bi so tumi bi Nyankopon tumi ti yemfa number kese na tumi bi so esne tumi bi odi for Samuel say onji tumi bi ani ka di Nyankopon e di ama no nko a eti fa number no ne be hye odi for Samuel na ohaw ne amane na e da so no onyi firi so 0246 6671 0246 6671 0504 588 454 0504 588 454 0578 That's it. 405519. Kumase mensia. Ehona jakoko na so. Jakoko no asogi. Akwanchereja yenhia ne chena. Akwanchereja no chena otena se no aye adwuma. Ba bibiara wo bia no o chena faka besi ketia. Frɛ number ni mu bia. Ya ba ma wo direction no. Wa ba bi hia odi for Samuel. Na ohaw ne amane na da wo so no. Awurade agyewa film
Oforisuo number 7 okay na bia o so obeto yi abro so on to mo dia no to so o ta confirm kese ba ko abro ana ka pe be mi nu nam do don sen kwan o so obebele o life one ni bi number 7 want to tumble ho there be kwa kuzenyo no de bro me say no o de be ko ho etikade atoto na me de be ko am de be ko sa ho say muni ahin dey say number 7 na man to de man to na so aka do tuko eti number 7 so hu a na ni agi toto man toto eti number 7 eti wutie enti Oforisuo se toto na fabra na akwasi su sanse o se o hwe online na adawan hwe o ba na ni yire ye firi hono ma one ne bo atwede okay nti akwasi se o chia pa no okay ya gina so na odi for Samuel Prayer Council Center and twetwe komono do for e de be pa na aye so koda na ekun saro yanko odi for Samuel ho bibia be kama na bibia so akoso kekrede yako akoyanim na ye ne Caleb na twetwe komono abrantie bright nana safo on the wafrim na ne yonko pa ne Caleb business no ba ye no na bright nana safo eka che ne yonko Caleb say bo mi na adwuma sei na bawo ne nyina ye betumi ateso emfaso ampa adwuma no enso ekoso abrantie betena se na menhwe se adwuma nankasa no omoye ye no se yasi udibi ba kumase ebi koso na de bai enne koso bayira humam amana mo akese adwuma no afedie sika no eye basasa memo akwaba brane mu kakra ye fra wo sei me pacho ye fra me Louis die Okran ufri he me pacho me free Cape Coast na Brighton na safo ye odie mo pass oh mon kafra me bra pa o adwuma no koso no yesi udi bi ba kumase bra manfo ma ye form adwuma ye chiri ma mintie make ana mo pass na frame me nana safo wanya ne ba bi ko na frame no say metumi akwaje ade o cars school wo able no nam so metumi ti osman me sa tu ahen no na mi amhia no school mu cars school mu wona mkwaje sa no brown envelope no na me de koma na ka na so mo de koma na nasafo no chire mu se de be na wo brown envelope nim ke ande nyame nim no kwani wan chire me ade o kan se me nkwaje sa particular nimle no particulars nimle no chime no me ko no ane brown envelope na mkwaje no okay na cha se ma me sa brown envelope no na ya adwuma ni bi e na aso CD a amanfo ko police ne nurse na no cha da begin no wona wodi nkan odi tu na enyim no wona odi nkan oka cha won dey ne master bi okuma so so betuma ya mo nipa ba 10 na wodi nkan wodi skabai onu nya 6 na kalipusu nya 4 nti skaro kwai no ono de Robert ye nti obema saami de no waye bia mama na me de dase a kira wo word of mouth no na dance di na e kama nti kwofo beji tum de kaliputum boa Robert to Bright so boa ti Bright frɛ Robert anu we bisan obi so peneso e beje na hen na waka e bi si de daman kalipo de ne de bai o de Bright so mu nyan no chine scan ba ye kese no na Robert na ma Bright account number don fa da miske on fa ewe no fa nkotuma man ti dam na ade no koye okay production team no ne hwe na yemfrɛ otu ahene yire no yemfrɛ otu ahene yire no ho ni asem ni nyina no enna nwumire efiri sɛ ye ne Caleb edin komo no wo se ma amene se ba bi opebia onfanko wa foko no se yampa no kakum ya gine kwakwa num anti production team no hwe na ye ne otu ahene ne yire no emfa so anwumire yemusa ye ho se sa papa ya ye panu MC amofo papa ne to so na me panu no papa ya ye kan ho asem o ye teacher ni
kane no otsade wa Anglican secondary school no otu ahene no musini di ni nyina de sei Roberto tu ahene ye busa se woda so tiase anase wa firim anase wa tu kwan o Ghana ha na eno ne ma asem ma mebusa wiase ma nyina mo fa ne to so ono na ye pe no alive if risaman fosika won ho obi afa so ahwere ne nkwa na wo ne yire no ye busa wasem ase bia bia pa bia ye mfa nko entime ka che wiase ma nyina se papa wa firim no oja account number bi ma na se sika ne bi damu a ofu so be fa ho din ya pepem ko yanim ne beduru ba bi na jana so na ni bra ya bam short no bo a ye possible no tina hu no sa ho ya ko kan wo se e ba bi opa bi mfa nko e bia na ntesa Hoya. Hello, Mr. Jamfi. Pacho Ofa Kwabena Boatini. Yes, sir. Kantachi mo ka ho na mo be Mr. Otu ahene no. Wadaro mani. Se no ko sen abra na mo be no we de wadaro ma mani nsa chirim kakra mai. Okay, bra ye be no nko an. Abra mo be no na mo ye se okay. Nipa no odeka ya che no ye be no ekwa be na mo fa so ye nhyehyɛ se ne obetua ka no ana wontua. Okay, dear Edikan me damasi ene mo misa mo twemu amo pesu no. Me wo masi an your friend say masi no ya che no e wo asin fusu. Na dear Edikan no ye be fa ni fisu ame roundabout. E je bra ya che no so ame no me ko ho. Shi a opani bia you see a friend Kelly, me that a one of the cool. Okay. I mean, this one say, the case in the same because none of you for the battle for the case, there was one to make and one to measurement. If you say, Yaba are safe. I don't call, see, I did not case one or now over prepare some little call and for them, this as the I'm a penny of friends and must yaction. Now, Asem Mpe, I know to me pinch more, member. Asenfusu into omo de neko ano mo edeleto ho fa omo pick up na to omo ko na me so di akiri ekokoro so me ko so nya me kwa mpa me fe eto ahena no na danfo ana ni nua ba ko omo efi ko no efi ni nua no ana me fe jamfi ne ka ho ne ko ndi ekodu ho ne ekoto me ta Caleb no asenfusu eto ahena no omo de na kushi ana me say come man be order ho the word of week come man be second week come man be no start e dey be born ko na waya enti no nipa no watch no e ko 3 days 4 days most man be ana wo say omo afro do for enti bi bisa bi temu na che say sa Caleb no any yeso be the bright omo agent Caleb no any bright agent ma etu ahene ne nana no enso oye adwuma ohene bi wo market no ho na assembly tia no say enkrofo discount wo say obefa wo immigration police na nurse ne ne ma ekeka ka ho enti no ana me ache no ana me say Caleb no say any Saturday Pennsylvania man bill ye ko shia hotel bi wo me ye ho kunuti ye ko hotel bi na ye friend no ni janfi we are the person man bill me kamenu musem nyina wo say bill ye enya de obetumi achi ase amaya man bill sa tabu enti Robert di obi number mami e won kan wo so why police panyini ana your friend wo Caleb yenim enti me friend and Crawford ka tell me say oye police pani ani din de say in fact me nim ni din wo so why police panyini wo Ashaman enti wo no Caleb to ho ana me give sa police me no number e friend na me to speaker ana so panyini abrante bi a friend Robert to an you nim no wo so obi nim no ana me say wo so wani mu ya adwuma bi na adwuma na mo ya ne ho abasem ama ya che no e wo campus na omo say ya man bill enti mo na adwuma mo ne no ye enti kwa be na mba fa so aye police panyini die wo betumi ahwe agina mo ya man bill ana wo so tikane ya say na so ya ba ha jo sika o ma je fin ko for 1 billion nto mu ya 1 billion na sana o ma grant bi ama no so
and the American Calipon for accounts number man, almost 50,000. Abba, almost 50,000 bar. After the Akan, only about the social numbers of penny, Sweden was someone. Yakaya, so you try down on the Akin, no more Calamba. You know what then, I go back to Kumasi. No, I'm going to confirm me down on Catambra. Now, me make that payment. Omo ma see the for fee asking for some me have Kumasi the way me fee. Me buy almost me down me nya registered. E down nya registered. Intinya dia on betu dia grant pay amano. Me sa ko e no almost case no study aya no. Asam no e bro asking for so because can bro sky e trap no so na bro asking for 2 level. Nto omo ma case no so ano. Omo de call Kekus. Na me sa tu ka ne call Kekus. Yakwa na judge no lawyer no judge no fair Asem to fair no say Mr. Robert Etwaine when they mama no ana me just na my be a friend Mr. Moses the president was say amount no omo work here no 1 billion ti ankope 5% of amount no mra ye grant be man na every month bia no do benya bia no mra e o court enti yakope 5,000 at the court ya the 5,000 kwa no my sign on kata mi wa na kabela ye paman wa kepko I asin for so no ma mai be no nti kepko so mde ne kwade die no so mde ne kwatum life enti yakwa ya judge nka se nko percent kan mra ni an pera ma de ani so be ko so ade ani ko pes kan bai enti ya ba no me ya ne say sisia no e kwa be no fa so a ko be ties kan enti dan no na ka 10,000 e wo ma se no nti wo de 10,000 to ana kepko so asin for so utia be 15,000 wo ho. Now, police near no dear more, what the case no by your friend, Mr. Police Chief Inspector Ayongu. Case of making way away. And master no call, and preliminary and presence when the apprentice or you know, friend says, come on, and go forward, then the can also more harm, can I ready to make it? Our choir for Fian to attack. Yankin can be with the holiday. And she said, yeah, I can't, and they near a coachia or more granted by my few or Bosnian. Now Robert Etwaine na ko kepko so ko twa sika eto ho ndisa mo pe bia mo hihwe mo ko ke mo fi hor mo a na mo ko Accra head office wa Jamaica nyina information nyina ho madam Roman Mr. Aboagye ohene bay ene frɛ wakonta no a efiri wo mo antene nka biem no ohene no your friend Saki odi nyine wo Mankasim Krobi afro Mankasim Krobi afro Akofi ebra case ni ba ye no foforo situation no mitwa na mo ko ho edi ohene ni photo ene mas ni photo ekwo ese na we ena afre mas ni say omra magisika me kodru Mankasim no me ko police headquarters ekwo ye case no to ho me fi o me sa ko Akofi won so police station ye won me do one no me call police station one no me dey no call police station one no me call ye case too one police ni police ni ba ko ma me ne call na ni fie e wa Akofi ho na me kodru ho no me se na no so fi ha juada no na some me ka say aye radio so ntina me person me kan tenten ye ko fa MTN e mo tracke master ne number ne wo hene ne number e ko hia ho Akofi ho e ho na ne last call e kwa ndi eti last call kwa ndi ho na che say ene wo hene no o se akwachi no the friend Saki on kwachi wo hene no akwachi ba ko de Thomas o so kwachi no akwachi sister ba ko friend Docas akwachi no every Monday wo 1 week every Monday wo another week ka ho ana o me say amba master no edit scan no de bre o dem protocol no ye fa ankrofo no enti no munya obotere nya san so mutika no betua enti no o mo garanti bail ma Saki ene Thomas ne Docas no ebrom garanti bail ma no ebusuafo so e wo ho ye fra ebusuafo fi ko no mo bae enti police for last mo be ka kire me say me ya so enti dia dro no ye njaya case no ma ebusuafo no mo ane ebusuafo ni deal ni de menya o manya the case na ba Accra ho ma bia sabre no enya me ma aso no ma sendi na ma se no so o ye case no headquarters asana e ba say ye say o hene friends o make it kan o ya one man na bra me ko ye case na 5 days time mo hu say a movie editor o ma sie obi o ba bi ti no suspect say e dey say nipa na e to mo ko tu amu no bai o mo de bai no o mo fra busuya no so o mo mehwe o mo fra Mr. Jamfi me de o mo mama ko bi Mr. Jamfi ko re ye mu say e ye tu ahene ana o mo ya say sa na tie dia
yɛn fa ne manomra na de di kan o mai ka control your statement and your back kumase 1 week to 2 weeks time no sa fresh me fa nkola ni na amra no mko DNA test me den kura no me yansa egu ka mo ne me ba no e konkran ye kodun kan no mko DNA o me DNA no report na take ba busu mi no kom yansa ye bisa ya mo so me de South Africa e ho no mko DNA ni hwehwe mu no wi a o de report beba enti DNA report no beba no ye tredi ya ko e no mo ye say mo den kura ni de ba report no ba ye no mo hwe na enyo no a intestro mbuso o mo hwe no opim se ne me no wota sei enti wada roma e ho so de tie no Mr. Akwabra Boaten uwo gidie anase wase no wa film ana wote ase wa film because court to be some dem can so wa film because na bibia tre so wa film bibia tre ki dance here o e bro film eniama e cost wo fie said the mai yare bo mu nkora me san yare bo mu ansa na pai bom ba enen nkora no ti ase mbitimu so won ti ase wa film eti so far no mo ye na ayie opanyine ya no de abusiafo no wanti upa mbi sakorongo for be kwa amame de abusiane sa koma no akurani fimu oba no akurani fifie afiba ko bosumi nsia na busiane bi antimi emisa ankora yase obi antimi mfra me baneda eti bosumi mi ansani ana ye bo asore mpanyi fo mane me tu asofo kan wona me de abusiafo le nsan ekọ wokono se empo saban no ne nkrofo so mbuso hwe nipa no a now best afi and bosumi nsia montime hwehwa nkola me ansan kira kwan nkola no school so mbedidi so mbede se nyanya me na ya madom ana bia manya sisi bia me ne me nana no timu a na komo ha obi dan ya na komo de fan eti me dia busuane san komo wo e wo kono eti ya woni de but ya kwel papa ka tem stella asem no bosumi bia omkokot na woni court asem enti asem no court nje me bia me ntimi nka chiro say announce say no media wo gidie say atu an ne entiase so far no baby amani kohwe no tin medical ka chi wi aspe say me hwe manim tin o se nana no your friend say la odode ne ye last call no nana no edia ye dimo no say fa ye saki na oye adwuma wo office of the president e wo Accra honi asem no mankasimu a honi asem no Mankasim ni kuro ni de akrofin udu akrofin sisi ya udu akrofin na obisa sa openana sakia obi a kiro because ayina information na me ko ya de ko hwe ne kira kwa ko hu baby oti sana na sakia ya kana semi no ya adwuma office of the presidency and government beya case yes 2 years in interior government pay na just ye ya sana mekan ye ana me kiro se enfie mienu ni me fa se wo ye enfie mienu ni ti wo sisi a aban ben breso na asem na se enfie mienu mu ani na so far no na kire se otu ahene wagigi sika no a na kire se ohini no omo ode koma wo omo ne afa sa protocol fo no nya za dia tia ne se sa karab no ho wo agent ana ya so be the bright also agent bright ne dia wa free mu o omo ye no omo gigi sika minim hihya omo tena se ye katatie utie me minim ne se omo gigi sika no a omo Robert no ene san krofo no a omo ye sa adwuma ni omo gigi omo de komana no na ye ho nkrata sesi ame no ka sei etu anyi ni free enkrofo omo passport e won ne bag ya o ko jalo passport makuma ko be 15 first no na me ba no use phone ti omo frɛ no a na wa but omo frɛ me ba na no obi etrete no bi wa mo ye mo hihye so me ba yi ni ho mesumi ni ho enti nkrofo passport ne me no ka se mo benya adaji anke betumi am for passport ni nkrofo certificate good ye try ni nyame mo fie na wa kira mefrɛ wo asem we me nwie ne ne wa kira mefrɛ wo na me ba bi a mehwɛ ne se yes office of the presidency sana na no o case uko kan so make us politics me show me nya politics eno ti last call na wo ye no wo se brabagi sika no ko ya wa ma eti ho anya nhwe ni free ni ho eno na asem no wo because time yema MTN etrezi case we ya ne no krosu wo akrofi wo omo call no ande eti sake no omo busy ni for 2 weeks eti so far no Mr. Akwabena Yabuai Kwanra Boaten sa wo hene no benya ne picture amame enra me phone na me phone no in fact akrofo fire eti mi ko twa check no
eniema wo ensu nyina nti no na me for so asenka omo a na pictures no ho no ebi hwe so mbetimi anya sakini number anasa ne picture asa de dada de limdia ba omo bo sakini a information nyina betimi ya ba mo mo no say enne no Osei oye odi hine no fa hen akrofi I would do Mankasimu a ne kwan da right akrofi ewo ensa tamesin crofo ni krom akrofi ho na me ko ekwa wa every Mankasimu kra ko no be drive be 1 hour 30 minutes akrofi na je zo na ya akrofi hine akrofi no wanya hine na nkasa ba to ye omo ni fa hine o se benkum hine na se ne wo si shisha no ho no ya nka kra wa be ka se bia one day hine na nkasa but no ya santi me mo anke be ka so e mrantie hine okay Entino akrofi and I was in the deeper say office of the presidency me google amenya no so I won't go mubenya ni die no any information nyina wo dia ka wakoma 2 yam because ekoba ne sa dia na just o man na yetim no amanfo ni ahobambo because last call every one pana gira enti hwan ne anwe ne free ana opanyine wa so na okra no o frɛ no sɛ o mra magi sika no sika na ready dia brabaje na wa kra na yire afifie adwuada no pa na so ne fafa no baja bo na chi sɛ o hene na frɛ me sɛ membra na me magi sika 3 days ni ante ne nka na dia wi ase kra ne o mu enti efri sɛ akrofik sɛ chiame hino sɛ nwan hini yo anasa do no ya adwuma office of the presidency no free say ofre no free wona mu ntene nka biem free wona free da na ofre no a abapem na ne ntene nka biem free wo so mu hu ni funu dabi free wo so atade ode ko ya mu hu se awrogu ba bia se opanyiri ye wo kuma se ana ade no so kosi wa kofi na omkofa body no buy a kire se atu ahene no a no makofa no enti yakoye no janfi ana omuma no di nani ko hwe esan se no makosie no amana di be 4-5 days kura no say enti e case na ekoye no na ma nkrofo hu se ene abranche bia wu obi akum obi hyensuo ya no dia ene yesusu se case na empanifo be ye no anti omu yi no omu hwe krom ho no omu se da bi na sata omu ma ni fie be 25 to 30 to 35 years because we ni pa krokrowa enti akire ya omu de ambulance ekofa body no fi ekrofi ho ebesri call Accra Utomdi body no kwa Accra no kwa 37 ana case no so Dusty Accra police headquarters Dusty na case one sika asem no so Dusty in chewa di na atu ayin na nkasa kura kwa ye ni case atu wadadada na say so am police for the case ye hwehwe na nana nche no etisi ye hunu nana no ene ye chie no a nkasa case no nyina ma no no nim se sa se na be ba no so ntino ofre to ayin o pe na kunu ntino ofre to ayin se omra ozo ya dai because I always say bra asem si ya nansa na na me dia to ayin photo any saki photo to TV me ne say ozo wan pe obi akuno saki no na friend so omra na wo bi de o kan ba friend so omra na nipa no ba no wa ma nya wo ne ba we na fi Ghana CID for ni friend saki eli su so papa me kula friend so ba ho papa me kula friend so ba ho me kuru mai papa me kuru mai ama saki ka tell me ba say ma on friend so ngono so na wonu kura woni ka sa ya che na bre bi wo ba so ba gele passport for afa no ka sa basa enso bre ko du police station wonu ji tum say no kure woni ni di nkomo woni ni ka sa na mu wa ma ho asem we ye ka no wonye Debi say onu ana say sika na ya ready omra meje nyansa na okan sa no okan per conversation mo gi free MTF for no enyansa na tie information ni nyina che say woni no communication ekwan de no ya huru bio wo ni na ya adwuma sika wo gi ano no so de abrewo wo gi ano anti winim e bla case ni ba ye no second case e ba wo so am Kumasi ya che no mo ka say won fa take it receipt what send yan was send it through for bank one for ning na receipt mra ko fa scan na receipt by next can was send them is over 7 billion na over 7 billion no awo ka no sa receipt na okofa ye ni nyina no hwan din na wo so din nyina send to saki o hene ni din na wo so ana am so ya adwuma of office of the presidency yes ma papa kafra wate mebre no etena mesa afra wo me wi asem we sa se me ka se ma wi a ye be kwa busuafo no okono wo ni ene na yire na di nkomo na afa ye ko hini ni krom ho ye be ko ho
ochina me the picture ne beto so atie musa sa asem ne kosi sai eba boy nyina bia no mo betumi ayam na boa ne boa na ne kwa na ne nam so no papa police for no frame ka chem say yen ni picture na dia to social media na ya dia to TikTok no view no omo ya hwehwemu police for say picture mi hono me ko 3 days ami hono no bi ba na me de nana no ene eto ayin picture to so say nana na krama se ne say omra magiska betum sabri oh my na positive be ya a positive be e fa hia positive na see free social media Accra headquarters police say asem no muguso ya hwehwemu etientimi fa wo hene no ene master picture entu because case no omo a omo guso ya hwehwemu tienyi pictures ni nyina every baby e dia every say positive no ka say munyi free one muso yi free on yeah you free order police for na man instruction omo man instruction na munyi free one dia be na free mu aba na dia na o maka kire mu Bibian fi ma omo so muguso a omo Fani pa meda se nyame ya dom ochina wate Asem Ghana Police Service enipa bitimi di boni o na chese sika wa send koni over 7 billion omsi na ne friend Saki no ya adwuma office of the presidency under this government Akufo-Addo government. Last conversation una friends so mara magiska eti ye pena he fa ne ko ye call so amtiefo kra say unene din komo o ma be ne atimi o ko kan ye ma nka na politics tantai no me ne kuromu a na me kra de me ko to aba be mo bia o eti musa say otu ahene say tu ahene wo hefa wa yire firi ohene nsam oho no ba ye ufie no ba ye usu omra magisika Dr. Memo Akwaba Fani pa bibia bako de wonya metumi bibia bako Patrick Natural Head asoyete say nya metumi bibia koso me kokko no kosoro pa ai ma ne from na izedie ebia sinanga sayu ma butu so uja ese ya ja asma wonka eno me kan ye me se baabi akọ no ende ye no ehọ ye point ehọ ye cardinal point baabi akọ no ende ye no ehọ ne asem no ehọ ne nyia no Dr. Akwaba bi yenua yentie Patrick Natural Head yo me dase idase dem nyankopon Patrick Natural Head a ye wo Ashtown in room kageti ahọ no a bibia MTN4 office kase no wo na what so me kwan na jabonkum e kwan keto bi ne pa ikosoro no anaka free MTN4 office na efie ba ko mienu de toso miensa safie no am na yewo bibia a kire wadwena ye free number si na yini nkomo e tititititia 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number si nyina atweto baabi bibi e kire wadwena fo apom de hu bia no mu na yini nkomo ene ye kono general no obi anya ne de be pa chawo diabetes so num tablet ana wo insulin onum aduro ana wo panie me pa chawo onyankopon de yenkwa che nya wo tena yinhia okay tititititi ha ye mu oduro no bia mu wo yusu ama se bio topa ye no ana se tablet na wo nom no ubejai panie na wo no ubeja because pancreas na se bio asay ana ho atochema se bio entimi nsusu sugar nipadua ni hia na ese de ma no na jagum na masse bio sugar no dose wo nipadua ni mu no ebe normalize no kama pancreas de ba ya adwuma kama ama sugar awo se release ema body no de ya adwuma ebe release hwe menu edro ho ne ma wiesi nyina atiase Patrick Natural Health ye wo Ashtown in room edro ho de yenye ho ade ne yenka ho asem na tie
Jobo huni obu ho a ma wo yekese. Obu ho a so ma wo so te. Anadwo ekode wi betima ju so mprenu bebi mpreju. Misrawo wani ebasa wo hu na de. Oba usisi ni ba ma timi ka usisi. Bebom kuta poma nyina afiri sa de ya yale ameka. Na ba ma de ebegu wani mu ase. Ewo no ho aho. Hwe Bema di udidi wi a wo so didi. Anokwasem. Bema se udidi wi a wo so didi. But diabetes bema won hwe udidi wi a wo beda. Enti bisirawo. Fa number si na wo kyerɛ Yakopɔn de akwa kyerɛ nia. Yinhia ne ekodi genua tie wo boso kakra. Bepa chow. Na se ekura tu di atie ne ye. Ozo mo no bibi twa wo mo a ekuro no enwu ada. Itimi twa bi nsa, itimi twa bi nan ni sa nema. By sekura tuwa a fe no kudaa no enwu ada. Obana memu aduro no bi nyina awia. Police me a mekyere wa haban no. Ende de bia wo bete now that time kuro no so. Wote haban no a fa haban anim sei no fa kanja. Nefa akire sei no ta kuro no a wosu wonwu no so. Nye hwe Yakopɔn no asem ene ekuro ndo wotumi eye simple. Titi. Manuasi efa diabetes ho. Me pa chawo. Pulse, koko, hemorrhoid, how? Okwa mrim kwa. Obu ho hwe ade a che wo ye ni sei. Obu ho hwe ade a che wo ye ni sei. Koko. Okwa private ase bi mfa ntebe no bi didi. Moja nko a. Afifi ne to. Afifi ne ndim. Ne honam bi gwa so ebesa se bio obusa no so no private omuntimi nkobio omuntimi nyawonan bia 4 days 5 days na se bio wu didi na se bio untimi enkogent ede na beba ebasa 3-4 days no won se ni pedua na sa efi no akamu no nti omo no wahwe omo a ya omo honam ya omo hene omo wi de sei na so kama se yedi ayi wesra na yini twetua ho ebugo mu basa ebugo tibugo no prekese oko private ya se bi kakra na betu baba no kwa na blood de kire bebre na ye kasi yare pa number 1 na he eno so tima bema obema sem kofom na oba ema wonwo betu free wa wodi enim ema wonwo he obi wo ware mfie duni awo ne mabi o kwani minim de bia onu kwa ma me kan Dr. Dun sada no me ko she bayi o koko menkani na bi de misraw mabayifu asumnyo ai bra Patrick natural health na yemwa oba se bio e ba fa mo ja fa do so ara ne test ni na he na ikwa de ya de buze fifi owo ko pass bio o ya o dan na ya kokobo no etime pie ba cho ye de no anza na asakoda ni baby eko ke omo no ya na enka wo omo se de meka se body ni safa efi no omo ntimi nyale nso nyunu bebre o jale nso nyunu si ya oboka se mo bi na ewiwe no body tin ho sa ma bi kra de o se beba awie tu kra no a chemi hiti nso no jale nam se father o se ha enso nyunu kan wi de si ya enya asem ketwa misraw koko how na ye de me dance ni ye mu oduro ma won fa nkosrasra so ana won fa nkoye be bia woto na apiepie no david bitie onuma covid yes apepepepe akọ ni paduanim because wo ni paduanim se ekuwi a na se free mu a aya wonim ye ohene wo yesi abotete se bio uja wona wo de tissue no ko wate kokobu na mpie ma bi na sente na ba wo ho no ubodware nso nunu kura bra adopa kura ubodware nso nunu enti bisrawo fra numbers na yeni nkomo ye wo Ashtown imrum kageti ya hono a bebia MTN for office kasere won na wate so amekwan na jabunkum ekwan keto bi na pai kosoro ana aka free MTN for office na efie baako mienu de toso miensa fra numbers
0243 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 Never chow. Oko hospital doctor say and you call lab no you see just syphilis and no yele no bi obemam kekaw obemam tutu ensa ba ba ma no oba se bi o de bia pantla na wo pantim utimi bo wonsa boso me ba ko mprenu ebi osisisu ye eba first ya next one eba 12 eba 12 eba next eba 30th me pa chow hwe ni ye ebetwa wawo na enka beba wo ho hwe emani bebra sibisu bempreduasa won nam a omodu aware so a aware ne man e fine firifio Oforisuo me oba me ho fe odi makofie na sibisu bempreduasa woni me ye bibi na se honye wote nka wo me ho a ede na be o mabiem but who will be si bi o minti munipa mo fa nchem ba bo hu obi so si bi o onya yi bia ba na ka wa mienu na hye nsa ana ne ho hye da nyefe ba na ka wa mienu hye edi ndia ehodie yi otumi jeje ho otumi ye bibia kama Oforisuo wo de ba beduru ho ena hu se ne no ye ne oba nko fie de say first na se bi o wo ba ko fie ape na se bi o na koda no Debi. Oh, and then it's no brown. Table so, akunyam, anamuniamboa, kitchen, dining, bathhouse. Baby. I said, we was a holding wa. What was I said, Mowi? One then sap will be cocoa sap pepper, but I die. What to zoom? Men not doubt. It's not your massa. A honey, your friend, Yagro. A social ye. Men not doubt. TV so boom but no credit ba ko pe and no crass them so your doctor oh your doctor oh na say yeah obi o ba o bunia no to can play enti misraw wo yo ba wo ye bema obemam kekaw obemam tutu ensan ba bema no hweniye enya ba bibia anto aduru maya fa mo janfa odun so every test no say syphilis chlamydia UTI genital herpes and it be called post-treating na ide and large because nipa be bro o ma wo mpane a enko o wo mpane anu nu a enko because I was say utu hu say yare we emo ano ebi hu odin chebi and normally no on say be man wo bi na say wo no ba ni hia ah etu free be man wo ko ba no ana oba no so wo bi no ne be man no so hia etu free oba no be ba and oba no wo mpra ana be man no wo mpra etu ko ha ntu titi wie no ntutu a wo sa kope time so na be tro nti bi so be mam kekaw obe mam tutu ensan ba be man no ebegu enu ase be man ma wo ngo ebedu be man ebewu se de me ka no na nenso de ese bi ompreduasa wo de ha no di agro bedu because member bebre ba o mu wu sisi ya no efa afisa ha ya because na me anya wadum no ankonya kristo ni ba anware no obeka kire o se wo ko ne mame kuma papa yi mfa me kuro munya example o ko nka se maba se nka yi e ben wo de o kwa e bia Thursday anamenia na nka bia ya ebu nkunta baba anamboa ba won do no bako Wednesday no ba Tuesday onim di okoje na wo da ho do hu yemra na ehutu awa no mama be ba mu wu janya e fa fi sade wa me no kete ndi be ma de aha no emfa ni agu okay emu kekaw emu tutu ensan ba be ma no anajo ekode betu asoro mpenu kopem predu ansa na ade ache misrawo pe ho asamka me de manu si ba utuma dokoto for numbers na ye ni nkomo
0243 0243 42 42 34 34 71 0243 0243 42 42 34 34 71 and 020 81 62 351 arthritis aso wa podoposo wontimi ntenase wontimi nkoto okoto do egugu asekase yebi okay me pa chow Bra Patrick Natural Health. Yeah, okay. Ashtown in okay. Kajeti ya hono baby MTN for office kase no. Na what is so am kwan na da bunkum e kwan keto bi na pai kosoro. Anaka free MTN for office na efie baako mienu de toso miensa. Misro wanya accident enfie num ni enfie du ni afa na kase da kanu. Wontimi nkoto, wontimi ntrase. Wonante a ugo aso okoto bi. Okay, doctor Yebre na so. Me pa chomate. Wodi puma ena nante misro oba ye ho a ye mo nnu bi ama kase no apai no kase no adwa no ana kase na mu ye wo ya wonte ben na metumi nti no asomdua bam ye wo Ashtown emurum kageti ya ho no a bebia MTN for office kase no won na wate so am kwan na ja bunkum e kwan keto bi na pai kosoro won ana ka free MTN for office na efie baako mienu de toso miensa bibia ni afre number si 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 0243 42 34 71 number si no ofra ye bedu ofreso kama no waba ufe PM capsule so bi ata ukwa ye ba chop abeje bi na Patrice Lodge ufe papa da ma ho atowa okay Santasi aprikwan no a say die obeye wedding engagement bi a minusika but obe hada kakra ho na ja me so that beka but obe so program na dem bi a obeye ne de minusika okay Patrice Lodge timo pe bi ada police to ya mo meda kakra mate ya mo waje mo maje ba ho me odam chon na ko na ja woni wife na ja maba maba ho ne kwaso wada se e kwan da ho why amen come ho okay ya de Patrick Natural Health na etwetwe enkomo no yanko computer so adwedi emrazisia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa e kra so ko abrochio Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya oteli di musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto aye for. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more mature for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenye medru, yesuedru, neza shansa.
Dama ende burukutu jinjan yeze dazidur ende kekedur na yeze ashe. Nti suehun ende nyimizia na nanu wode she durinsan. Ono na yeze aye burukutu jinja factory foforo no. Sesia burukutu jinja obogodo nyina na mabe from free na computer sim. Why burukutu jinja ogu sashim jajaba. Burukutu jinja nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu jinja 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu jinja cheers. Into washo na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu jinja. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Nananum akuafo yi afuye na saduru hobiemu o. Enti wo dwedwe fertilizer afiwei ubeyusu ana. Esan se afra se fertilizer woto ye amwa wo no. Na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka. Ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ani OCP fertilizer. OCP fertilizer egumu ahodo. Akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no. Omo enkoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10 Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton kuayon yoma e wo man Ghana mu ha. Enoti atufo enfre 0555 909 437 Anna 0555 909 433. OCP fertilizer papa. OCP yekina homa Ghana and Africa kuayo. Okay, yankonko yanim te. Asem wasi kuruma o. Bibi ha o Ghana ha o. Bibi ha. The nations are omra samwa. For sure, Bema, Megidi is said. Asama dawe kan awe hopa na briche abo obi fie. Ye kan ye kasa esese obi contractor yi kwan. Let's say kwan baby or dey fa no se kan dan o so ni madwuma. Re. O so re no mabu Ghana tokro da hawo. Na ye me yase asem we. Tokro no akyerem yi tokro akase. Tokro akase. So na dey me ya ne se mami ene me ka simbi se obi a wutie bia no bebe nyame de wa hye bia no fosu edum bi na hwe na hwe wo chini wanim ebi niwa na bebe atene nyankokwa kwa asem enwie ni ne ye china asem eti se na o china asem de a me de me ka nyina ne se bebe abrante me de sa na me ka no so o china asem e wo bi ka abrante e wawui se so wote ase a na busuafo nso mpie ti se de no na me ka no emum nsem mo mpa nke betima ka bi nanso mmerɛ ni nti ofoso wɔkyena de ahwɛ etia na enyina abefa yakɔ nanso obi aso nti mefo obi anko because some na dan ofoso ahwɛ se abrante pa se wo hwia na de ɛwɔ na yere ne ma ɔkɔ ya wa ma yenim ne base ade na kwaso Ghana okay the nation sanka ya wasam no me ya le me tuo nyina me mu aye hyehyehye me ho kyere me case we yawo ɛka case awurade hyira nipa ɛwɔ ho ni bi ye media adwuma we nkwan ye de bagye edi wo Kristo anim ye de bagye edi saa mangasim ho no a wo hene ni firi no mpatam ho no mangasim hima minim ne pop ma so aye mpapa pen nyame nhia no awudifo wo kurom wo papa ɛhɔ ne ye frɛ na bi crack na crack aso nurse ni bi enko ne ba bia na ekose ne pa wo ko twa ne ti de ne ko hye fom aye ko yiye yemfa na crack nkoko to wo hene nti mangasim aposifo se omu ni sky de beto petrol agu kam na ko de o manfa na nko ya tra kurom aye ho za ya nka ho we di mangasim asem ya benya ne mi case bebire wudi ya yen je case hu ba bia du obefi na ba bia papa ne teacher ni wo bia obefi na ba amna be tia ne ka na don go kufu ado na ye ka je ni pray wa asoja fo ni ona do ma no ba wo mi a wo se pe president Zezie wona da police fo nyina no edi asem wo hwem ya se abeto ba ma no na sa we kura campaign bi e be ye tia no ne wo ba furu ni pa okuro mu ha
because I be yen to me me family was there o many abrabo so na some family wo ye tromo ye bone ye ntime nka ya santo okun se ya no owu ye opoku tentene ye opoku ware ntokwase ya no owu ye ye beja legacy fi samre ya gosi nasi a amwa gurei amwa diam so to a ya pe wonhum di waji because kroni ni pani ya fun ye djuma ni afati on so ama wonhum ani wadro me brawo edia ye be kan sa de se ye ka awurade makwan abekun wa makwan so a wo betini duo ento no wasue nyanza mfirim wo ya de no wadudu ni ye ya ye ko fra busuafo na betena bia so mo pese ya mo a mo a ye be wi afre headquarters so at Gonja case na 2 years papa na ye hu no ya ye se ani ye ma comment ye nyama ye mai aberotia Asem we ano den you be catch the Ghana nyasa nketwa aberotia ofo so bema ansa na be hu se aboa krama wo si pataso no na ye nipa na wode no akwa akosi wo ena nananom so ka wo masem bi sese wo pe dodo ana wo pe dom na sa wo pam dodo a wo nkwa wo ko gina simpie so ana sa apaso ye ka kire Ghana mpanyimfo se wono mo homene so na sometimes koko football bo wonu ani mo ayempa asema ana se nipa ni bia ye te se kurani ba se ye hwewani mu ansa na yatemo ya moa mu bia yi bi di ama wono of also be ma it's high time se be treat ye nyina equally as the constitution no aestheti e wo ya abamla ya pempam na fia pra e pra bi no of also be ma midi cinema catch obi a wotie yese ne ofoso se obi ya wade na wo hwe wo pida na obetimi ya pida ne bi enkasa me twa de akọ police station wo che nyame ya adoma ye obi ka wasem we humedase okay Lord Nusa o MPP ni and the MPP aye ose ento abamfama no 7 September memeda obefiti dwumadi ase etia na watie bi Dank Natural Health Complex odofo wochina obeye adwuma pachi number 2 City Life busu no one no ena edi enhwe no yankoi ne enkoje ntete na yankoje ayaresa o Dank Natural Health Complex 0244017556 Dank ne mano no yemfre wo Dr. Amegashi si endru no ho yanko ne ekotue yade ase Kumasia Old Police Station makru ho ena wo 0547044307 Apostle Dr. Amegashi ne mano no yanko ne ekotu yade ase azigblebo sonkalu kagoka togwe haban keke yanko ne koboban togwe haban keke afujasa kwantempo so bofa hospital junction si ho jemano ne nkoda no emefa anko ade bia ayesusum sem bia togwe haban keke 0244484747 na yanko losing beverages ofra or the Dreaman Peters abegya so amanfo trade go etipa cholesterol nyina ebe nane no emema no kire se enam boy dwuma papa yenkope dure ni bi na ne nupa odi abegya so no ne nyina yenkope bi 0242133577 Dreaman Peters Lawson Beverages and from Brukutu bemem so ani Brukutu kakaduna imuma setin kom yenkope bi ntwa na enkonkai emfa emma Food and Drug Authority agia tumti ton bebia 0244620294 for Brukutu Bemen Super Bia no de one club Bia and one club upon 20 abedin tuning in a beer and one club Yankonin Kucha be Yemu Bobby Nanyoma and Conkai Pa Unya Diana Nanya Bakwa de Watia Tisuno oh a becopa or Bapin Fontiminum Club yes and if you do what you are club no and beer and one club na order for Yajuma Nibi air dying Osei singing room self-contained. Osei unyan swami ha kropo anase boshenya na ni beje ho pa on agent bia enutine mano enam de betu dwane fie wura frɛ no wo ye adwuma Sompa ya 0266543344 0266543344 ana 0241066064 na efrɛ no na enyoma enkonkan pa mampiki no oso pe baabi atena kama the Apostle Continuation Church anomanje patase ho no mo akoko space hwa Pastor Stephen Odru sabre ya yebeko no ono na ebefa adwane ma meka wakoma to yemwate ye otententu akira yebetu ohene no yebebusa ne nsem na se yeso ye adwuma office of the presidency sikane nyina akodi ni ho ene ofre wukunu se omra no magi sikane bi efiri obesi ne na wukunu yenhu no enti ehwe na ho ne enko hwemfiri ya mo hwa ba mu yo mo am ye adwuma mo hwe ni yo ye beto aba o yo birthday bi o
Oforisuo ye nia enua soforeko awo oyirpa mpani entrance soforeko yo ba mpani entrance onu ankasa na damfo pa Charlotte anima ene ne birthday anima Charlotte enua bai minini pa yankopon wanka no no nya ne kese pa se ne yankopon de mfie baako afe baako aka ne mfie ho eso na ate anase odi bi na aka ho ni nyina bi wom anya ne kese Charlotte anima soforeko se oh my happy birthday don de wanka nka ho asa wadamfo no obi nua na obi awdo so chire odom yo Charlotte anima Erade nkoso ensha yen nyina okay ye ko Apostle Continuation Church International no maje mpatase akoko suppress one or Pastor Stephen Odru ono ene sofo penny production line mo fangu TV no so Asem Mpe Nipa dwumadie no wodofo se opese oni edi nkoma 0243 585878 0243 585878 ana 0552 095593 0552095593 we production name Osei Aboagye me name pamfo ya kramo ye ko long time